ngabandla siyaphila kakhulu nje ingane ivele yasivusela iy'thunywa ezindala. Ngiyafisa ngathi ngabe ikhona la kuyiphanele. Ngibonga nje ukuthi sibaningi kanje futhi silalele. Sizolalela iqiniso cause thina abantu asisakhuzwa. Awusamkhuza umuntu either uyakuthakatha noma kwenze something nje eyinto kodwa ezokwenza ukuthi kujabhiseke indlela yakho. Akuze kusisiza-ke lokho thina sinabantwana futhi esiphethe umthetho la emakhaya njengoba silapha ey'ndaweni zasesabelweni nje sikhuliswe ngumthetho. Saba ziyintombi sahamba umhlanga asiwuqabuki njengoba manje ubukwa manje. Sangena emhlangweni, sangena ezintweni lezi ezibakhalisayo. Sawabona amaphutha ukuthi abe kuphi ukuze ufike kwelinye izinga. Ngimbonga kakhulu nje lo mntwana uThamara. Thamara ngimbonga-ke ngimbongiswa ukuthi uThamara lento ayikhulumayo akekho specific kubani. uThamara ukhuluma naye engikuthanda kakhulu. Ukhuluma nomuntu osafuna ukuthi abe umuntu ekusaseni. Uma ungena phakathi kwenkonzo ufica inkonzo ihlangene. Unezono zakho nje uney'nkinga zakho nje ezikuphetheyo. Uma kufundwa izwi kuba phakathi kwezinto ey'mbili ukuthi izwi liyakuphendula. Uyawabona amaphutha, uyayibona inkambo ohamba ngayo ukuthi akuyona inkambo yokuhamba umuntu. Ebese uyaphenduka. Uyaphenduka noma uyaphuma kuleli sonto. Ngale kokubanga umsindo ukuwe ngoba isicathulo sishisa umnikazi waso. Ngifuna ukuthi-ke uThamara ngimbonga kakhulu futhi ngibonga ingilozi emphethe. Ngiyambona lo mntwana ngamehlo omqondo ukuthi okay unabantwana abaney'phiwo ukuthi uma bekhula kube khona isidalwa esimembetheyo esingafuni ukuthi athole umntwana. Uyabona njengoba singafunanga isidalwa sikaThamara ukuthi athole umntwana simbule umqondo ukuthi akakhulume ngalento ngoba siyithandanga kuye. Thina-ke abanye sizoyibuka ngenye indlela because asifuni ukukhuzwa. Sizothatha ngokuthi uThamara ulwa nathi noma ulwa nami ngaleyo ndlela kanti uThamara kalwi namuntu. Ngifisa siqonde lokho. Kodwa into ebalulekile kuThamara ukuthi uvusa umuntu oseke wangena enkingeni la. Ukuthi wena njengoba usungena enkingeni ungabusalokotha. Uyabona yini ukuthi u1 no2 uma uhamba ngale ndlela kugcina kwenzakalani? Kodwa umuntu osedla isono ngale ndlela ukuthi waphelelwa unembeza cause even khona enkonzweni into ekwenza ukuthi ulandele uKristu ukuba nonembeza. Once unembeza ungasekho ayikho vele into ozophinda uyizwe empilweni. And-ke umuntu ongathanda ukulalela isikhathi esiningi umeme iqeqebana noma iqoqo elizoba sesayidini lakhe lilalele ngale ndlela yena afuna ukuzwa ngayo izinto. Ngimbonga kakhulu-ke nje mina lo mntwana uThamara ukuthi aqhamuke nalezi zinkulumo engazikali manje uma ubuka lezi ingxoxo zakhe uhamba nazo ziyathintana kakhulu. Angazi noma sisalalelene. Silalele mama, silalele sisesekhona. Ngiyabonga. Mama. Ziyakhala kakhulu. Mina kangisabuki laba-ke bethu. Sengibuka iy'ngane zabo-ke manje ngoba livele selibhubhile elakithi. Libhubhile izwe lethu ngendlela yokuthi kuyaduma emakhanda, kuyaduma. Akusaziwa nomdala nomncane. uNkulunkulu kusesebenze nengilozi kaThamara basebenza ngoThamara. Ukuthi wena take it or leave it. Sithintekile-ke thina esisafuna ubuhle emagcekeni ethu. Sithintekile-ke thina sithintwa nje izinto esizibonayo uphuzo olukudakanayo olunamandla oludlondlobele esilukhuzayo. Lento ngiyibheke iqala kuhulumeni osiphethe. Thina bazali okwenza ukuthi sehluleke. Sehlulwa ukuthi uhulumeni usiphathelile izingane zethu.
savuma sangaba nayikhalazo sangakhuluma thina ukuthi cha akeni ubheke lo mthetho niucwaninga ngikwazi ukuthi ngazala ingane la ishayelwe indoda komunye umuzi umthetho mangithi mina ibhulukwe la emzini wami ngilifuni ngizokushaya uthi wena ingane yami ayingibophe ihambi yongibopha maningi amacala uma sihamba la siye emndenini yethu siwushiya lo mhlaba ngelinye ilanga lengane iyobhekana noyise emkhulu ukuthi yangifaka ejele ayikazi izinqaqi insimbi amaphoyisa engilandile eyongibopha ngoba yona izwe ngohulumeni ukuthi inelungelo njengoba ithathelele ilungelo yalisebenzisa lengane akulula ukuthi yakheke noma ngabe kuthiwa iba nenhlanhla ngoNkulunkulu iyagana lengane akulula ukuthi yakheke ngoba uhulumeni uyitshele ngegama elikhulu ukuthi inelungelo leli lungelo layo ke noma usuthi uyayitshela wemntana mufika emzini akwenziwa ukuthi lengane izothi indoda imithi iyayithinta ekamelweni labo ithi angithandi kanti ayilazi naleli igama elithi angithandi lisho intawulo njengoba ifuna intawulo leli igama ngoba njengoba ithelwe ngenyongo kulo muzi ayiseyona eyami isingiyalapha egane khona njengoba isingiyala egane khona nje leli igama elikhiphayo lengane ngoba yazi ukuthi uhulumeni wathi uma ungafuni ukuthi indoda ikuzeke wothi wena ufuni yona ingane iyasuka iyobopha indoda yayo umfazi kanjani lapho yini umfazi angifisi siqale enye topic ebuza ukuthi yini umfazi kodwa ngifisa kucaceleke kule ingane ezibopha amadodazo ngoba zithi zona ayifuni ukumenywa ekamelweni umuntu eganile egagcile umuntu wathelwa ngenyongo usumqomile ke lo muntu wakulobola lo muntu wamgana lo muntu wena sufika umshintshela phambili uyasuka lo mfana ngokuhlonipha isinqumo salo baba wakho uhulumeni uyolanda omunye umakoti uzothini ubukisa ngami uganga ngami udlale ngami awusitshani wena ukuthi uyala indoda imikuthinta ekamelweni le ndoda yayilobola bani kanti yayilobola ingane kahulumeni yayilobolela ukuthini wawungezile ukuzozala wena nokuthi ulale nale ndoda uthi ayishonephi usuzimemeleke manje uhamba ukhuluma ngendoda yakho uthi lo wabukisa ngami wathatha omunye umfazi kanjani njani awukubali lokho wena okwenzayo lapha ekamhle siyadabuka thina kuyena umuntu lo akuyena umuntu lo ngibuza izingane zethu ingane zethu noma nigijima inyanga every Tom Dick and Harry nifuna imithi yokuxosha abanakwenu angisho ukuthi abafana ba right futhi la uThamara kakhulu ukuthi abafana abatshinga onina beingane zabo kodwa ngithi mina wentombazane yami uyakhumbula yini ukuchitha le ntombazane yayithanda lo mfana ngomuthi umfaka isichitho ukuthi akahlukane naleli soka ngoba ufuna ukuthi kube yelakho ngesikhathi esehlukene uThamara ekhuluma la usuthini manje usuthi umfana oyekele ntombazane uyasikhohla isichitho sakho wasilanda mhla uzoxosha le ntombazane othi umnakwenu la ususilibele kanjani isichitho sakho owasilandayo ngoba phela sesiwenzile umsebenzi udlale kanjani lo wana ngalo angithi wena wamlandela isichitho ngoba uja uthi kuzongena wena ukhuluma kanjani ukuthi lo mfana udlale ngalo awufuni ukusuka kubhiya ufuna ukulotsholwa abafana babheka uhlobo lo makoti ubani umuntu ofuna ukuqukula umuntu ohlala etavern 24 hours lo muntu uyolibheka kanjani ekhaya ngoba phela umfana uvusa ikhaya wena uyakha ubani lowo muntu oyilolo hlobo ngaphandle naye mayisithingithingi sotho uzohamba uqukula kulo tavern nihambe ke nizonongena ninguthuzela kulowo muso okuvunywa kuwamanyala hey singabafazi thina emzini yethu ngeke sayivuma into enjalo sithi phambili noThamara phambili asikwazi ukuvuma lezi zinto siyayibuka nje imkhuba ngoba singazi ukuthi sizoyithini lento esayenza uhulumeni efuna amavoti efuna ukuthi akhushukelwe amavoti athathe izingane zakhazi sephesheya thina sishiye nalezi imvuthu ezingezwa eziduma amakhanda 24 hours lifilizwe sibulewe uhulumeni ethi usinikeza ukuphila
engayiniki lezi ingane imisebenzi uthi lo hulumeni lezi ingane ezigunyaza ngo350 lezi ingane angayinikeza imisebenzi ke ukuze lamadoda ayilobole azoyilobola ngani lamadoda njengoba evala imisebenzi nje yonke indawo umsebenzi awukho. Khulumani into weingane nicabange nibuye nganeno nijule isikhathi esiningi nibhukude bumnandini nenhlonipho nilahlekele konke akusahambisani kuyaduma emakhanda enu funani usizo anifuni ukuya esontweni anifuni umuntu uhamba 24 hours ekhaya engekho eintombazana uyiphethe la ikhaya unezingane eziwu4 lezi ingane egezwa unina usekhathele ziyakhala ingane ziyamfuna akasekho sekufika enye indoda futhi yamthatha wahamba uyakhuluma na umfana uthi yekubhiya ngiyimisele ngawe mawe ingane zami awufuni isichitho lesinilandelana noso sona anosibala naso ukuthi ngamkhipha usibanibane endodeni yakhe hayi ukuthi umfana wadlala ngayo wayemthanda wayemfuna ukuthi abe inkosikazi yakhe wamkhipha wena endodeni nithini ngalokho nisekhona sikhona ma sikhona mama sikhona simamele wena wema ama-minute wakho nganiza kwethu asingakhohlwa ukuphusha ilentozana umkhankaso wethu laphana yabona ma izinto ezithintayo mina into engimangaza kakhulu sihlanyiswa yini sifazane ngeinkulumo zikaThamara ngithuka isimanga namhlanje ngizwa ukuthi bathi abantu besifazane bona sebengamadoda ngokwabo basebenza kangcono kunamadoda bangabaphathi bona emsebenzini bona bawadinga amadoda abalambile nangaphansi balambile kodwa akhona ama-toys kusho abantu besifazane bahleli day and night la kwelentozana nenkundleni zokuxhumana bahleli kuthiwa enake baze bethi abanye baze bethi mina ngiyabonga ukuthi anginayo indoda eku-TikTok ngoba befuna beno-TikTok ngoba befuna ukuthi kuvalwe yini lento ongafuni indoda yakho ukuthi izwe kuThamara laphana kahle kahle kusho ukuthini lokho kahle kahle sikuphi kahle kahle lapho sikhona mfokamyeza ngikhona futhi bengithi nje ngisaphuthela umama lana ukuthi akathi ukubuya isizwe ngendele kahle kuba mama uyabuyisa makaqhubeke futhi zidukile izingane zethu ziyaduma ziyabuthanda utshwala ziyawathanda amadoda ingane zethu idala inkulu inkinga uthi umuntu ungena ko Black Life TV uyabuka la ku Black Life ufica intombazane ihlezi ithi linde enye intombazana ibizwe izoyibuza ukuthi uyini nobani oyisoka lakhe ngoba umuntu wakhe umuntu kanjani wakho umuntu ongakulobolanga umbizela ukuthini lo ngiyangibuka ngithi ngabe bengalamuli lapha ka Black Life amshaye lona lo ombizayo emshayela ukuthi uzomxhaphatha uzombuza udoti naye udoti omunye ngoba ukwazi ukuthi ungabuza omunye umuntu uthi uyini nosibani na ungelutho naye ukwenza uvobo na uvuma ukuba uvobo uzobukisa ngomunye uvobo ubukisa izwe nizobuzana udoti uthi nalo owakho ngokuthini ngesikhathi uhlele etshwaleni mntanami udla utshwala ngifuna ukukuyaleza ukuthi le ndoda iyaqinga uhlobo lonkosikazi ozovusa umuzi wakubo musana ukududana nina abantwana nidudane ngodoti umuntu osefebe kakhulu osekhathele ufuna iqoqwana lakhe elizohlala naye lithi nje le ntombazane iyedelela le ntombazane uThamara adelelanga uThamara uzele uThamara ekuzaleni kwakhe uvukile engqondweni uthi vukane ekhanda abafana bazonixhaphaza uyiphinde kanjani ingane yesibili ekhaya unembeza unawo uyayibona nawe ukuthi unembeza unawo awubahlonipha abazali bakho uzokhuluma ukuthi ubani odlale ngomunye ngoba wena uyizalile ingane ekuqaleni na uyizala lengane ekuqaleni ukuthi uyophinde yesibili umbonile wokuqala ebheda ukuthi uyiphinda ngaliphi kulona naye engakukhiphele lutho
awulona iphanti umunjalo awuhlanganisi labo 1000 bezondlo nawe bekukhiphela iskipa lapho musani ukusangana nina ingane musani nje ukusangana musani ukwenziswe la kaZulu isiyiko akungathi ngokukhula kwenu silahlekelwe inhlonipho niphume esandleni nini kwaZulu intombazane yayihlonipha kwaphela umfula kwaphela konke kwakunezesheli sesheli sikubambele emfuleni nikhuphuke njalo waphela umfula kwaphela konke nanompompi naduma amakhanda ayikho lento enikhuluma ngayo nifuna kuthiwa ni right ni wrong vuka emaqandeni njengoba usuzele leyo ngane eyodwa usumbonile lo mfana akusahambanga kahle abana kwenigidana nangemithi nigijima lonke uhlobo lenyanga abefundisa abaprofethayo yini inyanga yini nichithana bese nizothi abafana badlala ngani nikhuzana nini kule mithi enihle ngathi seninemizi nikanile Danko hayi yayibeka mama Qhubeka ma. ubani odlale ngawe akuwo khipha abanye inkunzi ikhiphana esibayeni uma usumkhiphile mase kukhulunywa ufuna ukuba indoda lapha indoda iyabhuluka nawe uyabhuluka nina abafana lento enayivumayo ukuthi intombi niqosha mele ekhanda uma udlisiwe thinta ezinye insizwa zikunika amafutha engwenyuhle manje ngoba nina mthelela lokuthi lezi ingane zenze kanje manje masibathetha badla amafutha engwenya bayasiceba nje uvela ahamba yokuceba noma engaphinda ahlale nawe uyibandla athi hayi akafuni uma akasibanibani ukuthi ngihlale nawe ngizomunye miyeze sangana ethi manje abantu besilisa benjani bengasahlonipha amalungelo umuphi umuntu wesifazane onelungelo umuntu wesifazane uyayithobela indoda umsebenzi wayo uthanda umkayo anikabe wona amakhosikazi nini nikhupha abafana ngezingane ngoba nicabanga ingane iyona ebamba umuntu anikhuzwa kanti kuthiwa kuzoba nomcimbi wamatshitshi angazi ukuthi ngabe ngiyaphi ngiyobukani lapha ngoba labafana bazothi besuka besulela ngani inyawo eselibonile itshitsha zolilobola musani nini ukufuna ukungakhuzwa nini musani konizwe la kaZulu nifuna ukulenza isingisi fika lapha endodeni awufuni nokupheka umfana usakutrapha nje ukuthi mukhona umphatha kanjani upende inzipho uchuma inzipho zibe zinde no root neinkophe kuphayize njengamathoshe emoto ulindela ukuthathwa uba zicinga ukuthi ufuna ukuba unkosi kanjani yini ukuba unkosikazi ngelinye ilanga siyayifisa miyeza leyo topic ukuthi yini ukuba inkosikazi Kwenzeka kanjani uma umuntu wesifazane kufanele sakhane la utholakala ukuthi siyabuka phela lapha ko Black Life esethi umfana sekanga umfana egquba inkomo lapha ezilandile esemlobola umuntu emqedile uzomzalela ingane ongesiyone yakhe yini lenkulumo yenu lenikhuluma nabangani benu emahontshi nithi akamfikisi kuvutho ndaba intombi yake yakusho lokho wazini wena ngovutho ndaba uma umyeni wakhe lala nawe ngothando uhamba ukuxoxela abangani bakho lokho manyalani lawa ningane niwakhulumayo kanti Thank you mama nayithi ingane la ekhaya ayikho ke kulomuzi eyokhuluma umhlangano ngoyiqoba ngenduku yini lo hamba uyixoxela abangani bakho nithi ukhakhazela kuyini lento yena obani lapha yini le guest house yenu iyangikhakhazelisa wazini ngokukhakhazela ukhakhazela into ebhekephi kanti umuntu wesifazane akakhakhazela emzini wakhe uhamba ufuna ukukhakha ucinga amazokukhakhazela namanyala nina ingane anifuni ukukhuzwa yini lengxoxa nixoxayo niphucana nodwa amadoda niphucana athi omnye bengifuna ukuzwa lokho ukukhakhazela okade uhlala ungixoxela ngakho yibo njalo abafana abanicingile noma nicinga ukuqhaqhazeliswa iphuma ingane isho ingane ukuthi mina cha nguJoji mina hayi enye into okufuna sisho kunebandla elone yonke lento le ngoba phela kunebandla elone yonke angazi mina namanje ngisayibuthi yini ekhalisa abantu besifazane ngokuthi uTamara mayekhuluma ngokuzalela ngokuthi bazalela amakula nama Nigeria
nokuthi ngoba phela into ekhalisa abanye kakhulu impilo yokuthi bayayiphilisa ngalento ngento zezimali bese kuba ke nobanye osomabhizinisi bakithi abangosopolitiki nosomabhizinisi uqobo abaphila impilo yokuhlezi bethenga odadewethu ey'ndaweni lapha zemicimbi noma zobumnandi bebathenga ngoba kunjena nje ile mali le nokuthengana konke okukhona njengoba uThamara ekhuluma nje into ebuhlungu ekhona ukuthi abasezukwazi ukudla abanye baba abasezukwazi ukudla imali yabafowethu ngendlela eright. Yes ma. Miyeza. Anoyithatha ezinye insizwa. Umbona umngani wakho nikhonzene kakhulu. Ibhubhile imizi yethu. Ingane zethu ziyaduma njena, ziyaduma. Uthi uyayibheka le ntombi athi ufuna ukuyilobola eyuphelelwa amandla ubone ukuthi futhi uma ngikhuluma uzoyinquma. Uzoyinquma. Uzoyinquma lona. Ufile. Uyethuka omunye lana uthi kukhulunywa kabi ngabantu besifazane akekho umuntu okhuluma kabi ngabantu besifazane wena ofuna ukukhulunywa kabi ngawo ngendlela oyiphethe ngayo. Ngiyakuzwa Uthi lapha endlini uyadlobelwa uthi uthula uthini baba kaSibanibani uthule nje ka TikTok kukhulunywa kanjena uthi uzama ukusika ukhasi lapha kumngakhe asiyisebenzi le nto othini sizokutshela nje indlela yokuhamba la Miyeza uyazi ukuthi ngeke ngathatha ubuholi lapha emakhaya zonke intombi ngesikhathi ngiyisesihlalweni zonke intombi ezayikhula ifunda isikole la emakhaya zagana kimi ngacela nje kubazali ngathi ngicela nomuntu ingane eyintombazane eseyintshitshi nje ayize la kimi weekend to weekend bekunomvalelo kuadishwa intatha kusekushawa ingoma ekuseni kuvalela iswana ngesonto kuwenziwe ibreakfast kudliwe khanjwe zagana zonke ayifuni lezi ingane ezinye zakho lezi inemkhuba kakhulu ezihlala nasepoint zishuna lezi ezinye kube ngathi uThamara unenhlamba kanti uThamara kanayo inhlamba ukhuluma nje ukuthi vukana yikho lento uyabuza umbuzo ongithinte kakhulu othi njengoba manje uthi usufuna umuntu straight ngayiphi yona inkomo ngayo lelo lowaqala ngayo usho ukuthi yonke lolu uhambo ucupha ngayo lenkomo awu shamba bathi bathintwe le value ngithi yiphi kanti value bakithi uThamara akhuluma ngayo akasho wona umzimba wakhe nokuba uglama kwakhe ukhuluma ngeso leli likhipha inkomo kanina eladlafazwa ile yambongolo akakhulumi ngeinzipho neinkophe zakhe ezibhayiza njengamatosha emoto ukhuluma ngeso leli lisenkomeni elikhomba ukuthi useyintombi ivelu ke once ladlavazeka kuphelile umntombi kwakho awusabizi ngani inkomo ziyephuka into angabe bakhuluma ngayo ukuthi kuhlangano kuthiwa uhulumeni shintsha yonke lemithetho rubbish ngoba abayeni bethu banikeza u350 sihleli nabo besizalisa azehli inkomo zamalobolo kuthina sesizele ukuze makangizalisa nje angithathe nenkomo yenkosi nenkomo kamama ngengquthu hamba yogana ma abayizwa ke le velu kuthiwa ibekwa kabi kuthiwa yebo ma nganabazi ngokuntombi abezwa ngoba bazi ngokuntombi ivelu ileli yahlo elisenkomeni obizwa ngetshitshi mali sahlangene uma usikhothene elidlavuzile ivelu yakho idrophile siphansi ilele likhipha ingquthu inkomo le yengquthu kama wakho yona value ke leyo uThamara akhuluma ngayo eyehlile phela ukuze nenkomo ngeke isaba u12 noma u16 thina nje lapha njengoba sizalwe ebukhosini nje la ekhaya sidula kabi siyayifuna le nkomo yesu uyilanda ngisho lapho okade ujolela khona kodwa wema ngoba sekwabakhona isilungu sekwaphila isilungu izingane ezihlala eThekwini
ihlala koGoli ngoba phela libhubha kakhulu eThekwini naseGoli. Lapho khona kukhona abanye abantu abadala abangamadoda abangakwazi ukuqinisa isimilo ezingane nabakwazi ukuyiheha ngezimali bese nazo yiheheke. Ukhalwa kangaka nje ngoThamara ingesimo sokuthi abantu besilisa abasezukwazi ukukhipha imali. And kunento engingayiqondi mina kahle ukuthi yini lento ejabulisa umuntu wesifazana ukuthi indoda yakhe ethi kungcono ngoba umuntu amakanawo uTikTok efoni yakhe akawuboni. Kule mali le esifakayo esifuna ukwenzela uThamara ngayo into enhle noma akwazi ukuba nento enhle ezobonakala. Bayakhala abantu besifazana, abantu besilisa abaningi baganiwe bagcagelwa abanye kodwa bakwenze makhonini lokho abakwazi ukuvela ngesimo sokuthi basabe endlini ukuthi endlini konakele kodwa umuntu akakhululekile. Ikhona kupho okungcono ukuthi ukukhunyula ezinkundleni zokuxhumana kunokuthi abantu beqhubeke bebulalana ngoba ngikhuluma nje enyangeni edlule iqala besanenkinga yokuthi abantu besifazane bayabulala abantu besilisa. Akulungile and akekho umuntu obheka ukuthi yini umnyombo wayona yonke lento le ngisho insizwe siyithembile uyahamba. Uyabona nalesingisi sithathwa izingane zethu ayisazi lutho. Akukhona into eThekwini muhla leThekwini mina ngifunde eMzumvele high school weMyeza. Yebo ma. Ngafunda eNdwedwe eNombika. Ngingahlali nabazali akase ngibuye nangane eThekwini mina. Ilokhu umuntu ehlala eChubhaze ehamba nqune engagqokile ngalamalegi. Uyena okhipha inkomo eyinika abafana ngoba umfana uma ekubuka nje ugqokile king amehla akhe ukuqala nje isono sendoda sivela ngokubona sibuka lapha na obunjini mangagqinqa phansi phelile indaba yakho abafuna ukufunda ngoba bahlale beyogcoba inzipho bethothobele abafuna ukufunda nokulalela umuntu uhlale ezibuka esibukweni hlale esibukweni ephelelwe isithunzi ehleze esibukweni wakhona lokho bafuna nje ukufundisa ukuthi intombi ayibuki kuze kweqe ngokuthi kuyafuna ukubukwa eminyango uzohlala ekhala ngoba uyena ozingela ukukhala. Ma uthini ngalokhu kwala kwa TikTok ngoba sekuze kube namapanel lana masibuka lapho khona abantu angazi bathi noma bathi bayachamisana kwenziwani namantombazane lawa ahleze hamba nqunu lana anenqwaba yama followers ngoba phela uthi yebo ba Angikhulumi mina weMyeza ngemkhuba mpofu. Ikhuluma phela ngezinto zonke umkhuba mpofu. Oh umkhuba mpofu. Ingani le team uyabona leyo team iyona elwa noThamara ke leyo team ebese begacela ke lezi ibhayizeni ushokima akazasho umuntu uThamara ukhuza umoya kunespirit esisebenza lolu daba and bangake bezame lengane ukuyenza utho ngoba phela kunjalo nje nezichitho ziyathandwa bangake bezame lengane ukuyenza utho funa Myeza lengane niyithathe niyixhume kobhaka abadlali kobhaka bakusatha nje bakubeka endaweni funa nizama ukuyithatha lengane noyikhulumela kobhaka ukuthi abayibheke lengane bayi escort yonke indawo la ehamba khona ngoba izovuruzwa ngomuthi ukuthi ingabi lutho ngoba ikhuluma indaba enkulu azibona umuntu wesifazane engalali ecela uqoqwa amadoda angawasi nokuthi avela phana kufa kuni iyona ke leyo team elwa noThamara qhamuke lokhu kokunye bandla ayi cha kakhulu mengahle angijabulanga nje mina kahle ngibuke ngithi bantu lolu uvemvane ngibuke nje ukuthi kukhulumani lokho akwazi nangabe untomba akwazi lutho ingane zalamanje uma kuyibuke uma ke kwaposta ngishinto ekhuluma nje ngomphathi wethu omkhulu endlunkulu sekuyakhomenta ngithi mne intombi izaqala zayijikijela amehlo ihlaba amehlo phansi ngathi into aziyibonanga lokukhuluma kanje intombi nilandele safuthi ikhona ke lokho kwenza ukuthi umhlaba udidizele ube nje ngakade ngifisa lento eyenziwe ilengane uThamara ngangikade ngifisa ukuthi kube neground elikhulu ke kuzoyalwa lezi ingane
zifile iy'ngane. Ngibuza ukuthi umcinge kanjani umfana esezela ingane yesibili kwenye indawo njengoba uhamba utheste ngokuqhumisa ikhanda lengane uguqa egazini la uyoguqa egazini la uguqa u-expect ukuthathwa uba ubani lozokuthatha ubani lodlale ngawo awudlalanga lapha eqaleni uvela uguqa egazini Hayi. Ingazodlala nini tshelani iy'ngane iqiniso emyesa lekelelani le ngane Tamara silapha emva kwayo asisezwile-ke manje ngithi up Tamara up Hayi Tamara abuka la. Team Tamara malume lapho malume nikhona. Hayi sikhona. Sithi Tamara Ngithule ngithethe ulalela umama. Siyabonga mama bathi siyabonga Mbokode. uyabona mangake kungenwe emzini nje leshadile la kushadwe khona imqaqambongo lengafundululwa khona ingane yakashezi kanti akuyona yakashezi yakamyeza Awu. ngiyakutshela bagcwele omyeza la noshezi emzini owodwa Waze kukhuluma omakhelwane bethi le ngane efana nomfana wakamyeza hayi cha babangani kwa yini lento ngesilungu lesisaba abasithandayo lokhu umngani bizwa ingani imyeza Ubestima. obesti obesti ingane kabesti hey lezi ngane zethu Jehova Email paste wena mama email paste. angazi obesti khona lokho Yebo. Mango kuzothiwani ngoba phela abantu besifazana abafuni ukuthi abantu besilisa benze DNA noma behlola izingane amagazi. Uzoyihlola kanjani futhi igazi ingane yakho ubowazi ukuthi umuntu wakho wesifazane unezikhathi lapho khona aphuma khona kuthiwa useclubini uyophuza. Ngoba phela sinenkinga maye khona abantu besifazana abanye baba namhlanje baphuza baze bakwelete ngisho lentozana baze bakwelete ngisho yini lento ama black label waphuma inetwork umthakathi indaba ezitha lapho phezulu kwamalume niyaphila mageba Nginayo mina engikhiphele ngaphandle kwaze kwavela abanye bathi mageba nathi sinayo leyo mbuzo kodwa impendulo asinazo siyafisa ukuthi imajele efana noWestville siyothola izinto ezifana nalezo ngikuthi bona njengoba kunjalo ke kufanele ukuthi ke abantu beqonde ukuthi uma ngabe sikhuza umkhuba akekho umuntu osuke semcindezela akekho umuntu ke esuke simlahlela ngaphandle kodwa asuke sikhuza umkhuba lo esiubonayo ukuthi ubhidlangile kunokuthi kwehle kushone phansi izinto ziyamosheka ziyalahleka kunokuthi sikwazi ukuyibuyisa manje ke njoba kuthiwa amadoda ke awakhali amanye amadoda agcine sethula ngempela ngoba abantu abadala kade bephila nabo abasazi isiZulu nokuchazeleka kwamagama abakwazi nokukhuluma kwesiZulu abasakwazi bahlulekile ukuchazela izingane zabo zabesilisa ukuthi cha webantu abami njoba sithi indoda ayikhala asisho ukuthi indoda ayikhulumi asisho ukuthi indoda ifela ngaphakathi kodwa sichaza ukuthi awukwazi ukukhala phambi kwabantu awukwazi ukuthi ubonakala untengentenge phambi kwabantu ngathi ngelinye ilanga nina bendlovu uma kunomuntu odlulile ekhaya emhlabeni noma bekuthiwa kudlula uyihlo okuzalayo wena njengomuntu osele la ekhaya ozophatha umkhonto kayihlo awukwazi ukubonakala ukhala wavala amehlo wena uyoze ubaba wakho yongena endlini yakhe yokugcina nifike nimhlalise lapha elikhuzaneni ethuneni lakhe ubone ukuthi yonke into uphinde ungalali ebusuku ugade abomndeni abazobuya bezokwenza imikhuba yabo la angithi abantu uphinde futhi ulifihle ihlahla leli osukumphethe ngalo umphefumulo ngoba mangabe uchiphika ukhala kuthuliswa wena izinto zokonakala phambi kwakho ubhidane yonke into abantu bephele emndenini ngenxa ukuthi wena ubukhala kwakusuke kuchazwa lokho kwemakuthiwa indoda ayikhali ngiyakuphike nenkulumo yami emyeza nethimba lonke ngiyalapha ekutheni ni amadoda ke anamhlanje ababulala abantu besifazane abaqedile ayabaqeda futhi asazobaqeda futhi uma abantu besifazane basanale ngqondo lena abanayo namhlanje bazobaqeda kanjani na
bathi amadoda awakhali kwase kuthiwa amadoda awakhuluma amadoda uma ngabe kunezinto eziwahlukumezayo la ngaphakathi ayakhuluma manje amadoda siyawabona lapho bona abantu besifazane bathi kulabo bantu besilisa bangabafazi abantu besilisa abakhulumayo imlomo yabo imanzi babathuke ngalenhlambi ukuthi beze bethi kufanele ukuthi benikezwe izinto zabesifazane lezi abayisebenzisayo mangabe besebusheni babo ukhona inhlambi enjalo ongayibhekisa kumuntu wesilisa uthi umuntu wesilisa kufanele ukuthi anikezwe izinto ezisebenziswa abantu besifazane mangabe besebusheni babo ngoba imlomo yabo imanzi too much kodwa yibo abantu besifazane ade bekhala bethi kanti lamadoda wakhuluma ngani kunokuthi asibulale kanje ayakhuluma namhlanje amadoda akhala ngezinto abantu besifazane abazenzayo insuku zathwa namhlanje nithi amadoda anemlomo emanzi uma sithula thina sihoxa singasakungeni lezi inkundla zokuxhumana ngoba sinenhlanhla ukuthi sisakhele inkundla efana nale sinikezwe yona ukuthi asiyisebenzise ukuthi sakhe isizwe sikhulume iqiniso la fanele sikhulume khona iqiniso so likhuluma kanjani iqiniso uma bezongena ingane encane ithi uMageba nje obekhuluma umfazi nje izingane zami zingihlonipha kuyizona ezangithatha zangifaka kule nkundla zathi baba ngendlela wena okhuluma ngayo siyafisa ukuthi noza kwethu abanye abanganali ithuba lokuthi bezwe lamazwi osikhulisa ngawo la ekhaya bewezwe noma nathi singabazi kodwa sinezifiso zokuthi bekuzwe lokho uyabe uyangena lapha uthi uyakhuluma ingane entombazane ithi umfazi ngoba nakho yona yaba nethuba lokuthi ikhulele eduze kwamamoni niyahlupa ke nani madoda ngoba nithi mangabe nithola imali nithola onsumbulwane nisuke lapha emakhaya nihambe niyokwakhe eduzane kwamamoni nakhe nama-toilet endlini nibhoshele endlini nikhulise izingane phakathi kwezindlu enama-toilet zigcine seyivaleka imiqondo njengoba ivalekile nje zivalekile manje ingane imiqondo ivalekile ubuthube ezibuhogelayo insuku zatshwala ingane ihleli exhibeni kuyaphekwa kukhona ngapha obhoshayo ngapha ngeke ingane ihlale ingavaleki ingqondo ngeke ihlale ingavaleki ngoba kukhona nabantu abadala abavaleka imiqondo ngakho khona lokho ukuthi yonke into yabo bayenzela khona la endlini akwazi ubhosha endlini olala kuyo kodwa-ke ngokwesilungu kuyinto enhle ngoba vele abantu bakithi isilungu basikhonzile yisona abasibeke phambili unokuthi bebeke iy'nto zakubo lezi ekufanele ngabe bayibeka phambili namhlanje iy'nto zakubo bayikhafulela ngamathe abasayifunda la ihambe ngakhona manje-ke amadoda nithi enze njani akhulume kanjani-ke amadoda uma ngabe nina niwabiza ngabafazi nithi imlomo yabo imanzi akhulume kanjani amadoda azithembe kanjani ngoba ayasaba manje ukukhuluma nakube le ntombazane njengoba ikhuluma namhlanje hayi ukuthi la madoda le ntombazane iwona ayithumile ukuthi izokhuluma le nkosazana yakwamzimela yakwalokhuzana yasemazimeleni ayizange izithunywe amadoda ukuthi ayikhuluma amadoda aphakame esebona ukuthi kunabantu besifazane asebevukele lentokhuzana lentokazi yakwamzimela ikhuluma iqiniso bathi hayi ngeke phela nize nihlukumeze ingane ikhuluma iqiniso phambi kwethu ngoba nina ningabantu besifazane niyahluleka ukuyifaka ngaphansi kwey'dwaba zenu nina enineqiniso enilaziyo iqiniso ngoba niyahluleka sizoyithatha thina siyigodle siyifake ngaphansi kwamaphiko ethu ngoba ngeke ize ilahlekelwe okukhona ngokungekho ngenxa yenu ayithatha kamadoda ayifaka ngaphansi kwephiko njengoba seyifake ngaphansi kwephiko lwawo amadoda seniyawathuka futhi amadoda khona manje ayabonga ayanikela njo anikelela ukuthi nitheni nale ngane nizoyixoshisa emsebenzini ayanikelela amadoda ukuthi nitheni nale ngane ngeke isaqhashwa ey'nkampanini ngoba ey'nkampanini zanamhlanje kuphethe nini nisho njalo ngithi nabantu besifazane yingakho-ke amadoda athi angeke ize ingane ilambise ukuthi ibikhuluma iqiniso ngoba kunabantu abangafuni ukulalela iqiniso yingakho-ke namhlanje amadoda-ke ayeseka le ngane awayiseki ngoba encetheza awayiseki ngoba mhlampe engenalo izwi lona ayakhuluma nakho sikhona nje siyakhuluma thina nakho sikhona siyakhuluma kodwa kusasa kuzothi uMageba unomlomo manzi umfazi onjani yena lo muntu waKwaZulu okhuluma kangaka kodwa sikhuluma iqiniso sithi akulungiswe u1 no2 akulungiswe u1 no2 anikulungisi konke lokho anikulungise sidalo lapha abantu besifazane bahlula ukukhuzana bebodwa kunabantu besifazane lapha abakhweza imbilijisi beyikhweze beyikhuphule beyihlalise phansi kwamabele ikala inkomo njengoba injalo
iqale nje ngokunjalo kodwa akekho noyedwa umuntu wesifazane ozofika akhuluma athi dadewethu lento oyenzayo iyasihlambalaza njengabantu besifazane lento oyenzayo isibukisa izokwenza ukuthi abantu besilisa bengasiboni njengabantu abaphilayo emakhanda awukwazi ungena einkundleni zokuxhumana noma bekuthiwa unelungelo engakanani noma bekuthiwa wakhulela ehlathini njengenyoka kodwa umuntu uyaphila phakathi kwabantu awukwazi ukumbatha kanje kodwa namhlanje mangabe uyindoda ukhuza leyo nto uzothiwa wena uyipervert ingane uyibukani isibunjini Ngoba uzama ukukhuza njalo kuthiwa wena ingane uzuyibuke lapha phansi uyibukani. Uzama ukukhuza njalo angithi. Uthi uyakhuza kuthiwa bese kuthiwa kukhulunywa leli gama leli ukuthi hayi namadoda namhlanje akhuluma kakhulu. Namhlanje bathi ngiyakhuleka ngikhulekela ukuthi indoda yami ingawuboni nokubona uTikTok. Ingangeni ngisho ungena kuTikTok. Ukhuluma nje umuntu naye ukhona lapha kwaTikTok. Ukhuluma nje uyena omdala lapha kwaTikTok nasiyafika lapha kwaTikTok sifike ngoba sibiza ukuthi nakho kubonakala nalizwe lonakala nayi indlela esingakwazi ngoba uyabona nje manje ubantu uTikTok akukho ngaba sikwazi ukukhuluma ngalezi zinto ngaba sikwazi ukuhlangana kanje ngithi bona ngabe umuntu uhlangana mhlawumbe nezingane zangakubo lapha ngakhona kuphela kodwa nikuphi abanye bako Manguza abanye bako Gula abanye bako Thekwini nilapha engikhona mina kodwa siyakwazi ukuthi sixhumane sibe into eyodwa sikhulume ngizwe lilodwa siqhubeke siye phambili kodwa namhlanje abantu besifazane babona ngazathi bayacindezelwa abafuna bayanyanywa ngoba nakho lokhu ukuthi wena ngoba nansi enye into efanele nikhumbule uyabona uMageba wayengekho umhlazane wena ungene toilet ushutha inkomo yakho wena uyithumela isoka lakho leli owawuthi uyalithanda alikho elinye isoka olithanda ngaphandle kwayo sasingekho thina namadoda amanye ayikhona lapha ayengekho sasingekho thina uvale igumbi la ulala khona ulivale uvimbele ukuthi izingane zakini ezincane zingene kuze kuqhala abazali bakho ukuthi uvaleleni endlini emini kanti wena ukhuluma nesoka lakho uthwebula izithombe uyithumela isoka lakho unqunu wawungabonini ukuthi uyayithuka wena njengoba namhlanje ubona ngazathi abantu bayakuthuka nje kwangasiyona inhlamba leyo ukuthi uthumele izithombe zakho ukube lo muntu wesilisa lezi izithombe zakho wayithatha wayinekela izwe kwakuyothiwani wawuyothini wona kubazali bakho bakubuza abazali bakho ukuthi lezi izithombe wayithathe kubani njengoba siyibona lapha ukuthi wena ukufundisa ubani lokho ikhona niwemiyeza nabo bonke abantu abakhona la inhlamba edlula ukuthi kulalwe ebusuku uyintombi wena uvuke kusasa ekseni usumfazi umuntu ikhona inhlamba edlula leyo ukhona umuntu osengathukwa inhlamba yizwe noma izwele kuye ukudlula le nhlamba ukuthi yena alale intombi namhlanje ukuthi makuvuka kusasa ekseni evuke sewumfazi umuntu yena aphume ekseni esikolweni ephume intombi mayibuya ntambama abuye yena sewumfazi umuntu ikhona inhlamba edlule ngitsheleni mangabe ikhona ngiphume la ayikho manje phela abantu laba bakuthatha apho ukuthi bona bethi bathukiwe ababoni ukuthi bona kade baqala ukuyithuka bona umhlazane bephuma la beshiya abazali babo beshiya nezimfundiso behambe beya kwanhliziyo ngise bafike bakwenza lokho abakwenza mabebuya babuya bazophekela abazali babo ngamaphunga amadoda ayebakhohlisa abamfamfatha emva kwezindlu njengomoba amaqeda abakhafula namhlanje bakwazi ukuthi bethi amadoda awasekho kwaZulu Sangifamfatha inthina sasibona thina umfamfatha babethunywe yithini labo bangifamfatha thina mangabe wena ukwazi ukuthi amadoda awasekho kwaZulu senandoda kwaZulu ngoba wena uhluleka ukukhuzwa wena uhluleka ukukhuza vele ke iqiniso lithini sengivala nina bendlulu iqiniso lithini izothamlilo eziningi ayisophinde zinyuleke embizeni epheka iziwula ngokuba uma lokhu okulenga phezulu kwamahlombe kungasebenzi kuyohlupheka ingunaphakade lokho kungaphansi kwemlenze ngoba ikomkhulu lemicabango yabo igoqo lezingulube kumenyene utshumo udwendo lamadixa angikuphinde lokhu ngoba angidlili nje manje ngikhuluma nje angidlili nje manje ngwabhemi nalamapayipi abhenywayo abawabhema insuku zonke bawabhema phambi kwabazali babo ngoba sukunebhadi mangabe umuntu wesifazane ukwazi ukutshela umama okuzalayo ukuthi mama ngiyabuya ngisayindaweni ethize kanti wena uyokrewula emzini yabantu
imlezi ibheke phezulu bhadi kodwa nawe uma uyindoda nawe uma uyindoda unalowo muntu empilweni yakho wokwazi ukuthi konakele ayikho into ozoyilungisa layo ngoba awukwazi ukweqa imithetho yabazali bakho bese ukuthi wena lowo muntu uzomthemba ngemithetho yakho mangabe nina nobabili seneyingane ngoba ingane iyogqoka into engalungile phambi kwakho lo muntu wesifazana akutshela ukuthi baba yeke ingane isikhathi sayo lengane le ingane ithi baba ina 13 years ithi baba sengine boyfriend uthi wena uyakhuza kuthiwa baba yeke ingane isikhathi sayo le isikhathi sazo lezi asikho thina ko 1884 akusike isikhathi sesilo lesi udingane ekusona isikhathi sesilo ucetshwayo indaba yakudala isebenzi sikhuluma ngesikhathi sanamhlanje manje izinto ziyashesha ziyashintsha izinto ngithi abantu kukhulumani nabo ukhuluma umuntu ongenaso isimilo ongenakho ukuphila angikuphinde lokho kade ngikushilo ukuze abantu kuzongena noma ithemba lingasekho ithe lami igama izothamlilo eziningi lapha emhlabeni ayisekunyulwa embizeni epheka iziwula ngokuba lokho okulengayo phakathi kwamahlombe uma kungasebenzi lokho okungaphansi kwemlenze noma okungaphakathi kwemlenze kuyohlupheka impilo yakho konke yoze kuyongena egodini ngokuba ikomkhulu lemicabango yabo igoqo lezingulube umenyene utshumo udwendo lamadixi ngiyothobeka nabendlovu ndaba ezithe yo ethi bona bayayisebenza bangamadoda ngokwabo ayikho into abayidinga endodeni bona balambe ngaphansi nakhona ngaphansi akhona ama-toys inthiwa yini ama-dildo bazokwazi ukuyisiza amadoda izinto ey'ngelutho ngoba eyini amadoda kusho bona la enkundleni zokuxhumana ku-live ngifice ku-live kudiscussa lento leyo athi omunye mina ngiyindoda ngokwami wemiyeza ndaba ezithi nethimba asihlukanise lento ngifuna ukuthi ngoba sesikhulile thina kufanele ukuthi mangabe sisithela lapha emhlabeni sisithele mhlawumbe izingane ezimbili noma ezintathu ngoba ikusasa sesilazi ngithe ngelinye ilanga kufanele ukuthi abantu beqonde ukuthi njoba silapha emhlabeni asiyilethanga thina ayikho noyedwa umuntu lana owathi mina ngifuna ukuzophila lapha emhlabeni yingakho ungalikhumbula imiyezo usuku owazalwa ngalo yingakho futhi nosuku lwakho lohamba ngale emhlabeni oyoguqa ngale emhlabeni ngabe phela zange sesikhale mangabe umdlokombane eguqa isile sibuzile ngaba zange sikhale kangaka ngoba sasinokuqonda sazi ukuthi uhamba nini emhlabeni kodwa ngenxa ukuthi asiyilethanga lapha emhlabeni asinalo ulwazi lokuphila lapha emhlabeni salethwa ukuthi size lapha emhlabeni pho thina sikuthathaphi ukuthi siphile ngazathi sayiletha thina lapha emhlabeni sikuthathaphi lokho ukuthi siphile ngazathi salethwa singafuni ukubuka izinto ezingaphambi kwethu singafuni ukubuka abantu abangaphambi kwethu mangabe kunomama kunezalukazi eseyikhulile ezikwazi ukuseka lengane kwamzimela zithi cha wentombi thina ukhuluma iqiniso lento uyikhuluma khuluma iqiniso njoba linjalo linjalo nje iqiniso lolu likhulumayo linjalo ngoba iqiniso lithi intombi lezi ezihlolwayo asikaze sizizwe iziphawula intombi eziphawulayo namatshitshi aphawulayo laqomile akungakufihli lokho nikhulume ukuze nawe ezokwazi lo manje ngoba kukhona intombi kunentombi into engakaze ithintwe umuntu wesilisa engakaze zinike umuntu wesilisa inombolo yayo ukuthi kuthiwa sekuyathandwana asikaze siwezwe thina amatshitshi ephefumula nawo akhona lapha emagcini sikhulisa wona asikaze siwezwe ephathwa kabi ephathwa yilento lena kunalokho welwa kithi mfowethu ndaba ezithi ungaqedela ungaphothuma asikaze siweze lawo matshitshi ephefumula abantu abakhalayo abantu abanezilonda ngaphakathi abangafuni ukuzilapha bona ngoba ngake ngasho ngathi mina lapha kufanele ukuthi mangabe umuntu uze lapho wena lapha ngaphakathi mangabe kukhona lapho ongahambanga kahle khona ngoba iqiniso lithi wemiyeza uyabona mina mangabe ngithatha isinqumo sokuyoganwa ngiganwa intombi yakwasibanibani kusasa leyo ntombi mangabe ingivukela mina ogqokweni njengenyama
ingishintshele esiswini njengotshwala akufanele ukuthi ngibuke kude kufanele ukuthi ngibuke khona la eduze kwami ukuthi njengoba mina nguMageba inqumo engiyithathayo zokuphila namhlanje zingilethela ukukhala nogedla kwamazinyo kusho ukuthi mina nginenkinga mina ekuthatheni inqumo angikwazi ukuthi-ke ngalesi sinqumo sami mina engasithatha sokuthi ngizoganwa yilentokazi lena esingijikele namhlanje isiswini njengotshwala bese ngithi abantu besifazane bonke bayizinja ngichaza ukuthini mangikhuluma kanjalo ngichaza ukuthi odadewethu bayizinja ngichaza ukuthi labantu abayiphethe kahle lapha emagcikeni akithi bayizinja nomakhelwane bami laba abayiphethe kahle bayizinja chaza ukuthi ngisho njalo yini ngingaqondani mina ngqo nalo muntu lona ongenzanga kahle ade ngimthemba mina bese ekugcineni ngiyisola mina ukuthi lesi sinqumo engisithathile mina kufanele ukuthi ngiphile ngaso ngoba ngaka ngakhuluma lapha ngabezwe beculi sebekotela kule nkulumo ngathi mina umuntu nomuntu lapha emhlabeni indoda nendoda iyophiliswa iphinde ibulawe izinqumo zayo ngangabhedile nakhona lapha ngoba ngangiqonda ukuthi yonke into engiyenzayo mina kufanele ukuthi ngazi ukuthi imphumela emihle iyoza kimi imphumela emibi angoyamukela ukuthi ngingabi yixoki ngifuna ukwamukela imphumela emihle kuphela mabe sekuza imphumela emibi bese ngithi hayi lesi sinqumo kwangasisone sami bese ngihambe ngifuna la ngizosithukwisa khona abantu besifazane yonke lento abayenzayo bafike benikeze abantu besilisa imizimba yabo mebeqeda mangabe sebedlale ngabo bese beyabuya bezothi amadoda izinja uyamazi uMageba wena uyawazini wonke lamadoda akhona lapha ezweni kaMthaniya njoba usuthi namhlanje amadoda akwazula izinja njoba usuthi namhlanje amadoda akwazula wekho nifike nithi asikhulume masikhuluma nithi singabafazi masithula nithi sithuleleni nakho nibulawa ngikuthi imfundo ke lena emyeza ibalimazile abantu kakhulu balimaze kakhulu yabafathuzisa ngalendlela exa ukwenza bonke abesilisa nabesifazane ngoba akhona amadoda angamaxoki la ngiyayinyanya ke indoda engenamgogodla mina ukhona engiyitshelile namhlanje ngayitshela ngathi bingibuzwa nje into engayizwa kahle ngayitshela ngathi mina ngayinyanya indoda engenawo umgogodla mina uma ukhuluma nami ukhuluma uqonde nje ume nje egameni lakho uqonde nje ngqo ukuthi nansi into engiyishoyo nansi into engiyikhulumayo ungalokhu ushona lena le uyibeka indaba injalo ukuthi abantu ngoba kunje namhlanje lamadoda lafathuzana yiwo lana senza ukuthi asithukanise nalabantu besifazane bona labantu besifazane abangafuni ukubhekana ngqo nalamadoda abawakhetha ngoba sasingekho thina bethatha lezi inqumo lezi okunye ke kufanele ukuthi beqonda abantu wemiyeza kunempilo ezimbili lapha emhlabeni bengadideki abantu kunempilo ezimbili lapha emhlabeni kunempilo yemvelo lena uthi uma uzalelwa phakathi uzalelwa yona kodwa ngenxa yokuthi amadle wonga igovleasure la afike lasinikeza yona lempilo lena okuyimpilo yasebhoksini namhlanje lezi impilo zombili ziyaqhudelana laba abakhulele ebhoksini bayibona bengcono kunalabantu abangapha empilweni yemvelo lempilo yemvelo lena ihamba nesintu njengoba namhlanje nisithuka nisibiza ngosintu sithi Ngithi bani kukhona amadoda lapha kukhona amadoda akhona khona la akhanda amavideo ahamba ehlambalaza isintu esikhundleni ngabe lamadoda yabuya uthi weMageba angizwanga kahle la angiboni kahle lapha wemiyeza angiboni lapha wesibanibani ngesintu kuthini lapha kodwa bathatha isinqumo sokuthi behlanganyele nalabo abantu abangazi lutho ngokwesintu bethi isintu udoti isintu umsangano ayangibona imithetho yemvelo kufanele ukuthi abantu bephile ngayo yangithinta leyo ndaba ezithi leyesintu yangithinta kakhulu mfowethu yangithinta yawuthinta umoya wami ngoba laba abantu endaba ezitha badukisa izingane benza isintu besenza ihlaya ngoba befuna ama likes la TikTok belahla izingane laba abantu yaxolisa yiwa wonke lawo madoda engikhuluma ngayo la engwanyanya ukubhubha ngofuna la ahambe khona ngoba imkhuba la ayenzayo ayilungile angithi abantu ayilungile angizwani ukuphila nenyoka angizwani ukuphila nenyoka mina umyaza nawe uyazi futhi umyaza uyazi ukuthi unecala futhi kodwa ke ngenxa ukuthi ke sihlangene ngento enhle la ezolungisa isizwe angikwazi ukuthi ngimshaye ngecurrent angikwazi ukwenza lokho ngoba mina ngizomela iqiniso lapha kuphela kumele nje iqiniso la lingakhona into engifuna ukuyihlukanisa mina ngizokudedela into engifuna ukuyihlukanisa lezi impilo zombili ukuthi abantu bengadideki ngiyazi ukuthi lapha emhlabeni ungaba nayo yonke into kodwa ungabi nalutho asikuphinde futhi lokho ngibuza ukuthi mina ke
esibukayo ngamehlo nephathekayo ngezandla kodwa ungabi nalutho ngoba sinempilo ezimbili sinempilo yebhokisi sinempilo le yemvelo ngokwemvelo ungabi nalutho ngoba iqiniso lithi abantu abanezindlu zakanokusho abanezimoto abanemfundo abanemali nabathenga ukudla lapha abakuthanda khona nabagqoka izinto abayithandayo kodwa ilanga lithi malishona beyongena emagumbini abekulala bekhipha lento ekuthiwa imask lena abayifakayo mangabe behlangana nathi lapha emhlabeni lena beyikhipha beyongena embedeni bayolala noma emagumbini abo zehle inyembezi igobhoza ngoba ngaphakathi abanalutho ba-empty bakhohliswe impilo le yebhokisi lena esayinikezwa amadle wonke amadle kwavuma niyazi ukuthi umthakathi uyaphumelela naye uyazi ukuthi umuntu osebaqedile abantu apha emhlabeni naye uyaphumelela ngokwempilo yebhokisi impilo yebhokisi ithi yona noma ungenza mapho namanyala inqobo moyilandelela imithetho yebhokisi yonke into izohamba kahle umuntu oshintsha amadoda namhlanje nakusasa uyaphumelela uNondindo uthengisa ngomzimba lapha ePhoyinti bemkhokhela abantu noma bembiza bethi akazolala nabendini uma bemkhokhela uyakwazi ukuthi athenge imoto afane nani nonke lapha emhlabeni athenge imoto abe nomuzi aphile kahle ngokwempilo lapha emhlabeni noma ngokwempilo yamehlo lena kodwa ngokwempilo yemvelo uyopha ngaphakathi akakutholi ukuthula akakutholi ukuphumula uthola ukukhala nokugedla kwamazinyo manje inganididi lempilo le esayinikezwa amadle kwavuna ngoba lempilo akusiyona impilo yethu lempilo ekuthiwa yifake ngoba kunempilo yangempela bese kuba nempilo lena eyifake uma uhlakaniphile lapha emhlabeni ke ngenxa ukuthi abelungu sebesicindezela uyakwazi ukuthatha lempilo le abakunikeze yona ikwakhela impilo le yangempela kufanele ukuthi uphile ngaphansi kwayo ungasebenzisi lempilo le eyifake ukucindezela laba bantu abathi bona baphila impilo yemvelo yingakho nizobona abantu abanayo yonke into emhlabeni kodwa banalento ekuthiwa ukhwantalala phecelezi depression yingakho nizothola abantu abawosoza imali banayo yonke imali kodwa nizothola namhlanje bayadivorce bayahlukana yingakho nizothola ukuthiwa umuntu unayo yonke imali kodwa namhlanje uyahlanga iphanjelelwa yikhanda umhamba ume nayo yonke imali ize nithuke nani ukuthi uMagebe unayo yonke imali unayo yonke into akaswele lutho kodwa kwenziwa yini lokho kwenze yilenza ukuthi abe lento ayiyo yingoba impilo yaseUMageba uqhakambise kakhulu noma uphusha kakhulu uhambisa phambili impilo yebhokisi uhluleke ukhohliwe lempilo yendabuko yakhe ukuthi yena ubani kahle hle uqhamuka lapha aqhamuka khona yini into ekufanele ukuthi ayifunde njengoba ephila lapha emhlabeni simhlulile zonke lezi zinto lezo waqhakambisa lempilo le yesikhashana ngoba lempilo lena yesikhashana ihamba ikufake phakathi emgodini uthi uma ngabe usuphakathi emgodini nalabo nabo lapho phakathi emgodini njike niphinde nivale kamehlo niqhudelana ukuthi ubani ongcono phakathi kulowo mgodi loyo yibo-ke labo bantu labo bezothi uma ngabe ukhuluma iqiniso la ngempela bekutshela ukuthi hayi mina nginenkampani lezi zinto zonke ngeke uzuhambe nazo mani uzofa uyishiye iy'ngane zakho ihambe ziyobhema iwunga zihambe ziyohlala ngaphansi kwamapayipi yini umsebenzi wazo pho lezi zinto uma ngabe ungakwazi ukungena nazo ethuneni lakho uhambe emhlabeni kufanele ukuthi uma umuntu uphile lapha ngaphakathi mangabe ufuna uthando iba uthando wena ngaphakathi mangabe ufuna iqiniso iba neqiniso wena ngaphakathi ma ufuna inhlonipho zihloniphe wena ngaphakathi ma ufuna ukuphathwa kahle ziphathe wena ngaphakathi nangaphandle zonke lezi zinto lezi zenzeka ngaphakathi ayikho into eqhamuka ngaphandle yokujabulisa lapha emhlabeni ngoba into eqhamuka ngaphandle ingeyesikhashana kodwa into eyakhiwe ngaphakathi kuwe yaba nesizinda yaba neimpande ngaphakathi iyona yophila ngayo ingunaphakade ngithukeni-ke lithi uMageba unomlomo omanzi umfazi ukhuluma kakhulu lapho kwaTikTok Dabezitha wasungihlinzele izibini nami kodwa kulungile elami icala ngiyalazi kuwena kulukhuni Mageba kodwa ke kuyilento kuyiyona kungcono ukuthi abantu kudlule endlebeni zabo bazonde ngoba futhi uke washo ukuthi akusibona bonke abantu abawusizakala kulento ishoyo ngoba siba u2100 and something la ku live babili bathathu mhlambe bayakwazi ukusizakala noma bayakwazi bakhonde umuntu uma ekajwayela imali ifana nebhubesi makela izinyama yomuntu ke kuthiwe isiquna libulawe ngoba alibelisayifuna into ngaphandle kwenyama yomuntu iningi lodadewethu likhala kanjena njengoba alisezukwazi ukuthola imali kubafowethu ayisezukwazi imali ukuphuma ngendlela eright ngesimo sokuthi lezi zinto lezi ziyakhulunywa ziyaraiswa la sineyindawo ezibizwa ngoSentini koGoli ko4 ways 5 ways what nako Thekwini ko Bhalito umhlanga
ilapha ezenzakala khona sikhuluma njengamanje nje khona abantu abagroova noma kulesine ziyakhala kunabantu abasetshenzisayo ephoyinti ungahlangana nengane yomzali inhle uthi ubona intombi kanti umuntu akutshela umuntu ukuthi no uyadayisa noma usemsebenzini yena ukuyithanda nani kuyinto engasekho ngongakho bhuti uvuyo ngicela ukubingelela lapho phezulu umuntu esezonyamalala kulayo makushaya u10 nje sengiyalentozana qaphu laphana ngiyovala ngolokhuza ngoma ucarbonini abangani zakwethu singakhohle ukusupport udadewethu lo esihlangane ngaye la udadewethu owenza ukuthi sikwazi ukuraise ama concerns amangaka nento ephile ezizweni nakhona simsupporta ngoba sesimbona ukuthi uyashawa ngijabulile Mageba ngeke ngiqamba lamanga malume ngithokozile nakona wonke umuntu oku live ngoba wonke umuntu uyasupporta nangenhliziyo nabasazo support siya appreciate ungithokozisile Mageba uma ngabe ngibona abantu besupport ngelanga lokuqala ukuthi nje in 2 hours ke 3 hours sikwazi ukuhlanganisa izinkulungwane engama20 nemfalakahlanu kunabantu ababebuza ukuthi lento iqala nini izokwenzeka yini kunabantu ababegade ngamehla abomvu ayikho into engiyifisayo futhi ngiyayifisa ukuthi iphumelele yayo human settlement lena iyendlu ebhekana noThamara ngandza ukuthi ngakhohlwa ukushare account ngakhohlwa futhi ukulentozana ayikho into engijabulise njengaleyo nto leyo ngoba ingane yasola thu umhlaba ayiwazi uthu ingane lamadoda lawa ayokhulumela noma lamadoda lawa akekhuluma inkulumo ezimpilo kona bayizoyilaxaza ikanje ngike ngahlala nomhlonisho ukuthi babuye babe namanga abahlonishwa ngakwenza masiboma isikhathi omunye ubaba omeya eveza ukuthi ufisa ukuthi mhlambe athola umsebenzi samhweka kamasipala bafuna ukumbhekela lentozana ngathi ngiyoku-announce lokho mase kwenzakalile kuthiwa useyasebenza ngoba ngiyayazi language yosopolitiki namanga khona yonke lento le yibo futhi laba baphinde bona umhlaba bethenga izingane ngo10,000 abantu besifazane banenkinga ndaba ezitha uma ungafika namhlanje umtshela ukuthi yazi ngino 5,000 rand ngifuna ukulala ngeke avume ufuna ufike uqamba amanga uthi ngiyakuthanda bese umthengela yonke into akayidingayo umthengela amaveve unotshela ukuthi uyiveve ndaba ethi ngiyathi awubazi no yonke lento uthatha uyibeke la phezulu kwetafula no ice tropes ma usukwenzele lento leyo ke bese kuyinawo ukwazi ukuhamba nayo ukwazi ukuyofeza izinhloso zakho benza kanjalo ke abafowethu laba abanemali eningi kakhulu ethe xaxa so iyona nto leyo esingenile ke ezweni bakhala kangaka nje abayodadewethu ngesimo sokuthi babone ukuthi balinyazelwa into asebeyijwayele ukuthi bakwenza impilo bayenza ngalendlela noma kuba kanje abanye abafowethu abangahlanganisi kahle empilweni ongakahlangani kahle usisters maye bakhulumela untombazana ukuthi awukwazi ukuthi umfana umdimande lokho nalokho ngoba uza kuyena afuna wenze lokho nalokho futhi uyadayisa makunjalo akubaphathi futhi kahle njengoba sila ku live kuthi indoda support uThamara kuyapostwa ku WhatsApp what nako TikTok kuthiwa indoda eno TikTok indoda ecomment ku TikTok nanani indlela yokuzivala umlomo yokuthi singakwazi ukukhuluma ukuthi alihlale selihluma nokhula kube yilento lokuyiyona asikwazi ukuthi sometimes noma ngathiwa thina sikho perfect njengoba sisikadesho nje kodwa sikwazi ukuthi senze ngathi asiyazi into wrong ne right ukuthi sikwenza nje vele umhlaba ukanje kodwa khona ku wrong at the end of the day intokazi le uThamara into eyenza ukuthi siphakame kanje ingoba ingane isathisiwe asilwe izimpi zeingane ingane nezimpi zayo namanye amantombazane wathi asihlangena lokho futhi asifuni indaba asikhe indaba nombono siyolalela umbono wakhe mase siqede isifiso sethu esifuna ukwenza kuphela thina njengebandla ngiyafisa ngani zakwethu ukuthi singaphoxeki sikwazi ukuthi sibe nento ephilayo umkhankaso wethu uphile bakwazi ukuthi mangabe sihlangene futhi ukudedela lento le ukwazi ukwenza into ibe impumelelo Mageba nginethemba ukuthi kuningi siyokwazi ukunqoba ngisho naseyintweni ezibalekile eziphathene nemfundo kodwa masikwazi ukuhlangabezana ipholo igama elithi ipholo noma sisihlanganisa ipholo kuyislogan ngesikwazi ukuthi kuthiwa kuhlanganiswa imali yepholo kodwa ingenziwa i-background check ka sisters ngoba singamthengela ipholo ngemali engahlanganiswa bese kufika uSathana afika azolithatha ezolintshontsha
funa sibe ne-background check ngoba awukwazi ukuthi i-license vele i-license uzokwenza uMasango ustrictly namanje uyamfuna usisters usisi ubusy angazi ukuthi kuthiwa ama-roster laphana emsebenzini wakhona uyamfuna uMasango bamlindele ukuthi bamqalisile nazi nayona yonke into bamenzele it is lifetime into ze-license kuphuma kuyena othandwe nasephaketheni siyakubonga futhi yonke leyo nto leyo nabanye ke odabeni bengisalindile bekuthiwa ngizothinta odabeni lo makhala ekhukhweni ucingo ngoba ubeshila ukuthi no abangithini ngamtshela ngathi akathinte mina uma ngithiwa kunento mhlambe eyisipho ekhona ngizoku-announce ngoba bebek-announce la bengakafiki ke kumina ifoni la elentozaneni ezandleni ngifuna ukuyiphi update ngoba abafowethu banikela ngothanda ama-10 rand bephinde bethuka abanye bakwenza la e-seat asikwazi ungayi-announce into kanjalo ukuthi how far we have gone nomkhankaso wethu ngoba akusikhona kwami akusikhona kwakho but sikwenzela udadewethu ngesihle nangenhliziyo emhlophe ukumsupporta phezulu kwayona ngokuthi uThamara ngibona ngabe usekhona ku-TikTok ukuba asikaze kube khona into kanje malube nomkhankaso ngabona kakhulu kwi-account yakho ukuze kuze kwakhele lento lena owayikhuluma ngabe lengane ayisa exist la TikTok okhini Shandu sabagcina ngamaqiniso nezinto zabo bekholwa kuzona ngale nkathi le be-attackwa kuze kuyobhalwa even iminyango emkhulu kongqongqosho ukuthi kukanje so Bhuti Uvuyo ngiyakubingelela mfethu qaphu sesiya lentozana la sifuna ukuvala ngomama lapha ulentozana phezulu Ngiyabingelela nami Mfowamyaza ethemba lonke ngibingelela abafowethu nonke ndaba ezithi ayingikuzwela mfowethu nami Bhuti ayoyibekile mfo phela vele ngoba ke iqiniso liyahlaba yoshiyo nje ubuso shilo ndaba ezethu ukuthi kuthiwa hayi indaba ezethu yakhuluma kakhulu yikho phela ukuthi ke asoze sayeka ukuvikela okuhle mase kuvelile singeze sayeka futhi ukuvikela isizwe sakithi nabo abesifazane laba sebesithuka besibhanqe ngabhande linye sisonke ngoba iqiniso lisekutheni thina kahle sekuyithina izisulu manje yithina ama victim kodwa akubonakali kunalento ke wayibuza Mfokamyeza wathi kwaye kakhulunywa lapha ku New Live ukuthi yini kuye kwahlaziywa yini kwabuka ukuthi yini imbangelo ukuthi amadoda amanye aphenduke izilwane kwagcina kungavelile and masibuka ngempela sizolandela ihistory kulezi ezinye igameko zokufa kwabantu besifazane esingakuthokozelanga nathi singamadoda ngoba sizalwa yimbokodo sinabo sisi futhi kuye kuvela ungathi manje umuntu wesilisa mayebulele yebo wrong phinde kuvela ungathi manje futhi mayebulewe futhi ebulawe umuntu wesifazane noma eshiswe ngamanzi kuphinde kuvela ukuthi khona into ebeyenzile lo wesilisa benzeni yena kuba namagama asho kanjalo ukuthi yena ezeshiswe ngamanzi ubenzeni futhi khona bengeke izintombazane imsukele hey iqiniso sekutheni bafowethu silimele kakhulu ushilo undaba ezethu wasesibhoshele endlini ingakho sesilimeze sesilinyazwe nalokuthi uve sibhogelayo kangokuthi nami sengicabanga ngolibhidlize la kithi manje wonke umuntu ephuma eminyango ngoba manje Mfokamyeza ngoba manje yabona nje uyikhuluma iqiniso nje ihamba imtholo umnikazi imessage incwadi esukubhaliwe hamba uthola umnikazi ngoba lo sisekhulumile nje kuma video akhe bese ngakunaki ke mina kakhulukazi ngezinto eziningi ngengayinaki futhi ngengathanda ukuphawula ngazo ngoba ngenxa yomsebenzi wami awungivuma ukuthi ngiphawule ngoba kuba ngathi uthatha uhlangothi but lena because it's an open discussion nje and engekho specific ukuthi kunohlangothi olukuthi kunohlangothi olukuthi sesizocalulwa yiyo amaxoki lawa abone indaba ezitha khathe bengelela namaxoki mina ke ngabingelela amaxoki ngiyazi ukuthi ambondelene ndawonye and azofuna ukwenza ama report ukuthi kuhamba kanjani njengamanje kodwa ke ngithi bafowethu ithimba leinsizwa elikhona elimile ngokusupporta isenzo esihle noma ngabe siphi noma ngabe sikabani
ngithi asiqhubeke sibambane ngapande linye kulethi manje weinsizwa kwakunini kudlalwa ngesizwe sona akhona ukuthi silungiseke ngezathu zokuthi engabi khona umuntu oyedwa ozophuma emaphambili enethi uyalimela iqiniso and uyafuna ukuthi elwe njoba nathi sayibo ukuthi sizolwele lamthaniya size siyongena egodini iqiniso liyoba yiqiniso amanga yoba amanga kodwa lesikhathi samanje ngoba phela abantu abaningi sebefuna ukupraiswa ngamanga nokupraiswa ngothando olungenaqiniso elisekelwe ngenkohliso asibambisani asihlangani kunalokho sincamela ukuthi simgxeke umuntu makakhuluma iqiniso akhuluma iqiniso nje sesiyamgxeka sesilwa kanye naye sesithi hayi kunje ngoba sesifuna ukumbeka omaka simbeka omaka no bafowethu ngithi mina ayiye phambili inqola ayibambane bafowethu sizoba khona sizolokho esikhona nje sisekile la okuvela khona okuhle la kuvela khona okubi nathi sinyathela ngoba siyazi ukuthi into enhle bayibhidliza abenzi bobubi ngiyabonga bafowethu But uvuyo before ngithe somatekisi lapha bekunomkhankaso la kade ukhona ndiya kwethu kuthiwe amadoda ashiswa nini abulawa nini amadoda anongimema mhla kuthiwa kushiswa amadoda noma kuthiwa kubulawa obaba beingane akekho umuntu wakwaphakama wala naleso sihlava leso noma kwaliwa naleyo nto leyo wawungeke ufike la njengoba sila kulo live lo ufike uthi babulawa nini abantu besifazane bese kukhambela kahle ezweni kwakungeke kube kanjalo amadoda ahlezi ukuthi washiswa nini amadoda uthiwa amadoda izikem amadoda wafe obaba beingane bawukuthi nokuthi yonke leyo nto leyo singaphansi kwencindezi ukuthi asikwazi ukukhuluma abantu abasakwazi ukukhuluma imizwa yabo nento ezisuke isengqondweni ngesimo sezimo ukubhekana mangabe kunendlela abona mina into engiyibonayo esupport ekhona ngiyaphuma ngo10 into engiyibonayo esupport ekhona isho ngokusobala ukuthi amadoda aneyinkinga uthe umuntu wesifazane wathi waqomena amadoda at your own peril mina ngisawafuna amadoda ngesimo sani wathi ngilungile ngoba ngiyayisebenza ngesimo sokonakala kwezwe yonke into ukuthi iqiniso liyasa noma abantu abayijwayelanga into eright nendlela yokuphila eqondile indlela yokuphila eqondile ke vele inama consequences ngoba empilweni ukuba perfect iningi lethu vele kuyasiphazamisa kuyasehlula sithi ngisasamukela nanoma yini but usomatekisi uyaphila mfowethu ngiyaphila but njani qaphu nje sesiyaphetha lapha siyaphila webhodi hayi but angizomosha nami isikhathi eside kakhulu kodwa nje ngizothanda ukuthi ngiyekhe phezulu ngicela ukudlulisa ukubonga ukuthi ukwazile ungiphe ithuba ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphawule ngendlela engifisa ukukhuluma ngayo ngithi nje-ke sizwe sikaMthaniya mfokamyeza nethimba lonke elimamele TikTok angibonge nje ithuba lokuthi usisi uThamara ukwazile ukuthi siphe leli thuba elikhulu kangaka ngoba esikhathini esinzima kakhulu esibuya kusona asikwazanga mhlawumbe ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume okuyikhona nakhona okungasiphethe kahle njengamadoda kodwa namhlanje siyakwazi njengamanje ukuphawula ngale yantombazane nje liya eyodwa ekwazile ukuthi simele njengamadoda ngizophinda ngixolise njengoba ngisho ukuthi uThamara ukwazile ukusimela singamadoda ngoba thina sihlulekile thina ukuzimela thina uqobo singamadoda kodwa mhlawumbe akusikhona ukuthi akakushilo bese ngeke sikwazi ukusho thina kodwa amandla ukuthi sikusho lokho besingenawo
Yeah. Qonto ukuthi ke mhlawumbe izwi lakhe lizwakale kakhulu or kangcono njenganomuntu wesifazane ngoba belingaphumi kuthina thina abantu besilisa ngoba mhlawumbe kube lelizwi likaThamara mhlawumbe ukube beliqhamuke kumuntu wesilisa mhlawumbe lingelizwakala kodwa lithatheke kangcono ngoba liqhamuka kumuntu abantu besifazane bona labantu laba abahlukumezayo kuukuthi ke kodwa ke akunakekile ngithi nje angibonge kusisi ngalokho ukuthi ukwazile ukuthi ezebe nawo amandla ukuthi azakuveza lokho ngidluleke ngiye emagameni ukuthi umuntu wesilisa akusikhona ukuthi mhlambe sekuqhamuka ngoba sekuqhamuka ngoThamara ukuthi ubehlukumezekile kudala ke umuntu wesilisa ehlukumezekile baningi abantu besilisa kumanje abasemajele beboshela izinto abangazazi kodwa ngoba bakwazi ukuzikhulumela kwaziwe ukuthi umuntu wesilisa amakeke wathi udlengulile kuthiwa akavalelwe ejele kodwa mawuthi uyabheka uma kungathiwa ngempela kuyalandelelwa ngokweqiniso baningi abantu besilisa ababoshela ubala ngobani abakwazi bona ukuzikhulumela Ayibo kwenza i-network noma o-moderator bo-moderator bami ningasheshi kakhulu kulentozana ukukhipha umuntu angazi umoderator uthi yena mpho lentozana bathi shelani account laphana elentozaneni kodwa ngicabanga ukuthi namhlanje abantu mhlawumbe uhlanganile u10k ubantu abangabenza iqiniso so moderator bengakhipha abantu noma mhlawumbe network noma kwenzakaleni ngizo update ngebalance yonke khona okwenzakalile wema ukhaboni nalapha na mama siyakwamukela undaba ezizozivala masiqede ngoNontobeko lapha uzozivalela uMageba umalume before bese undaba ezisivalela la ngeke siyeke sihlale esikhulu madoda sigcine nje sicindezelo yithina abafokazana uma usephumile Nontobeko uyaphila Ngiyaphila njani? Ngiyezwakala ngapha. ukhala kusiza yebo. Angiyabingela omama ngibingene nobaba. Kakade ngirequestile emnyeza sengoze ngudubule ngempela ngisho ngingathandi. Kambe uyiphoyisa Nkosi yami ngizofa. Yebo. Yasebenza kulezi insuku. Ngizothi nqampu nje sengiyalala ngiyangena ekseni. Mina engingakusho nje kuyo yonke lento eyenzakalayo bafethu lezi zivunguvungu zonke ezikhona ngimile kutheni uThamara ukukhuluma iqiniso uyazi uThamara ukukhulume wadlula thina singomama esishadile engabe ithini sibonisa izingane sesihambile indlela kodwa ethe ingane emncane wadlula thina sikhona singomama liyabhubhizwa umuntu ozonda uThamara ngoba wenza lezenzo uThamara akhuluma ngazo ayikho into wrong nje uThamara ayishoyo la ungazicasula umuntu mina nje ayikho into engangicasula esho uThamara ngoba vele ukhuluma izinto ezikhona abantu besilisa abaningi bacindezelekile abayesaba ukukhuluma abantu abaningi besilisa bahlukumezekile bayesaba ukukhuluma khona abantu besilisa bamthanda kale endle umuntu wesifazane umuntu wakhe kodwa kudlalwe ngaye lokho akukhulunywa ngakho ngoba nabantu besilisa bayesaba ukukhuluma ukuthi eyimenzo nje mengithi ngiphumela obala ngithi ngiyakhuluma into enje mhlambe ngizohleka engingakusho nje bafethu umdlalo omuhle uqhubeke mina nje ngithi awuqhubeke umdlalo omuhle kuhle impela uThamara aqhubeke impela le content yakhe yavuselela yakha ngisho uthina umama abashadile bemizi yabo okunye wemnyeza njengoba ngishe nomaqwabe okunye ngokucela ningitshene ningi-update mhlawumbe ukuthi kwenzakalani mhlambe mekhona ezenzelwe uThamara ngoba ngumuntu mina ohleze esemsebenzini isikhathi esiningi ukuthi ifona ngithinti yabo njengoba ngisanda ukufika nje endlini manje sengiyageza futhi sengiyalala kodwa nje lapho okube kukhanjwa khona siyohamba nje sazomxhasa nje aqhubeke nje amidolo naye sikhona nje singomama nathi impela sithi nje lento ayenzayo inhle akaqhubeke ngiyabonga Nontobeko dadewethu
siya appreciate kakhulu siyathokoza kunomuntu owathi oyiphoyisa owakuveza ukuthi yena uyinikele futhi babhekile khona wabe uThamara location yakhe ukuthi uhlalaphi wakuveza wathi yena nje angeke azadlale ngaye wathi nje sesiyazi maye benenkingi uThamara umuntu wokuqala oyisuspect funa usiqala usichazele wena ukuthi kwenzakaleni asinayo into we keep everything in record so social media ubully ngendlela eyisimanga unencindezelo yokucindezelana ngendlela eyisimanga kakhulu ngafika umlanga ngoba sikhuluma sibuza ukuthi nonke sibuza ukuthi siganiwe yini kwenzakaleni ukuthi nokuthi ngobani ngesimo sencindezelo lo mfo okuthiwa umzala angimboni la ngilokhu mbona bembuza la kuma comment section enye into efuna ngiyikhumbuze siyakwazi indaba ezitha nomalume la nabanye abakhona la ku live siyazi ukuthi kunamadoda ayisupportayo inkulumo esikhulumayo kodwa ngesimo sokuthi bafuna ukuzenza ongcwele kubantu besifazane ngoba befuna ukubazuza befuna ukuganga ngabo futhi banezingane eziningi bayizele ngaphandle bafike bezenze bebe nezinkulumo engathi isupporta abantu besifazane la enkundleni zokuxhumana banawo lo mkhuba lo siyawaza sinayo badlalile futhi ngabantu besifazane umuntu la mayekhuluma engathi umele ngiyababona laba abazenze ngathi nabo bangabafazi wathi bebe futhi bebemithisa ngapha emaceleni asinayo inkinga kodwa siyawazi lo mkhuba weinsizwa ukuthi ivelapha ukushela bese ifike ngathi izime labantu besifazane kodwa zibe ilimele ngaphakathi sesiyakwazi yonke le nto leyo sihlezi sibabona beba nezinto khabonina ma nikhona Ngikhona Myeza. Siyabonga. Sibonga uNkulunkulu esithandile. Ifisa umuntu wesifazane ozizwa ngathi kudlalwa ngaye la. Ngoba phela leli gama lokudlala alisazi ukuthi lisebenza makade kwenze njani. Acabanga uNkulunkulu lento ingoNkulunkulu mangiqambe ngiyitadisha nje uNkulunkulu uyakhuluma ukona kwethu usehlukanisile nobuso bukaJehova. Ukona kwethu bantu besifazane sizala izingane zakaMyeza ubulala nongema ungazi ukuthi utheleka kanjani kwaMyeza ngenxa kaCash uNkulunkulu leyo uthi simqunulile ngiyakufisa ukugcizelela lokho isono sakho umuntu wesifazane ngoba ithina esiwiki la lokhu ukuthi uziyozala ingane yesibili usuke waguqa egazini lokuqala uyophinde yesibili uthi wena yiphutha lo wani udlale ngawe nale mithe enilandayo nishana ngayichitho bese nithi nichithwa amadoda kanti ubufuna ukungena kule ndoda ngendlovu yangena uhamba nobhiya bakhe ababili uma sekuthiwa ufuneki nalabo bhiya ushaye omnye ngomthi naleli wayini enilidla mawala aniwa amadoda ni aniwo nje amadoda aniwo sondeni manithanda lokhu kudla utshwala kangaka ningazi ukuthi nigunyazwe ubani lo nikezele izitifiketi kodwa phela uyiso wena ofethizwe uyana onigunyaze waze wathi amadoda enani lobole umakoti nje egani lefaka umhezo umbone intombi ehambe ufihlike esendlini yakhalala kuyo unenjetshane ke yangakube emazini kusiyabusha uzobona lokhu unqatshelana dining room ke kuthiwa ke asivaleliseni kusibo uyambona umuntu usephuma ubambelela ngodonga uyaziva ngakuba uthi uzela nje uyabuhla wasikhatha ke lo hulumeni wanikhatha ingane zethu akanikhatha ngumdidile nokuthela ngelungelo nokunye umfazi wakwaba nelungelo nokunye mama laba baphuza phambi kwabazali ngoba bayasebenza bona abazali abokalokothela ekhaya umuntu ame nebhodlela phambi komzali wakhe ngoba esebenza ngoba endla umama usephuza phambi komzali yiso zonke lezo zinto nokuthi ngoba nakho indoda yakhe iyasebenza nayo uyasebenza useyithethe bayalingana amangodwa lawo niqhathwe yilo efuna amavoti ezakhe ingane eziphesheya nimhlambila nina la nizobuya namabhokisi emshado ngifuna amanxeba akudlalwa manje hayi le mali enganenelisi isona ebusweni bukaJehova neBhayibheli liyanikhuza lapha encwadini kaMakho
uqale lapha ku23 ibheke ngoba lezi zinto zivela ngaphakathi zimngcolisa umuntu uzindla ubuwula iselibi ubufebe ukushinga inkohliso lizothi kuverse 23 ibheka ngoba zonke lezo zinto ivela ngaphakathi zimngcolisa umuntu isesontweni kuyayiwa uya ngeqoqobana ngoba uneshende lakhe kwakhona lapha phambili ukhathela abafazi babefundisa kuxovekile nje kudida umadida kukhathelwe nje kukhathelwe abantu hayibo abasazi uhambe ekhuluma yedwa ucabanga imali ukuthi uzododa le ndoda ngoba ufuna ukolanda imali kule ndoda vele kufike ukuhlalisa isu iningi ingane ubona ingane umthithi imbili iphambana ikhanda kanti ingeyakamyezi ikhondwa lapha emagcekeni kwangema ifuna isiko lakubo ifuna ukuthi unina abuyele ekhaya kubo abuye nenkomo azohlawula umuzi wasemangadini ukuze yemukele igcwale la inyongweni kanina ngalokeshi ke lamantombazana azazi ukuthi anemali kakhulu asengathi alingana namandla amadoda ashayela imoto ezinkulu asecabanga ukuthi wona amadoda lapha emzini yobaba mkhulu hey akukahle nje umfazi abe indoda indoda yakhe ukwenzela umusi ukuthi nibambisane la ikunika naleso sithunzi ukuthi ayinkingi usuthola isikhathi sokudla ilantshi nesende usuyibona ukuthi ukeleke manje ususe kakhulu ngoba ufuna ukudatshukelwa uthi hayi bandla kubulawa amalungelo abantu besifazane akekho umuntu obulela ilungelo lomuntu wesifazane eziphethe kahle enuka iphunga lendoda yakhe hlasele noma uhlasele ngisho abafazi abaqoti beganile akekho umuntu olinda indoda esegoli namhlanje uneshande lakhe siyababuka lapha kulokhuzana ku-Black Life sebeshuthwa lapha bebambene kanti indoda yashiya ukhiye yathi yongikhulumele shintshani nina othanda ukudiza kohamba ephisana nemali oyisemkhulu akwazi lokho ukuthi ngelinye ilanga mayisidumbu sakhe sesithule emsamo sivuza amanzi kofuneka imbuzi emcelela uqole emndenini anazi nangaleyo nto anazi kukhumala umuntu abengaka twa umakoti kabanini bakithi yikuthiwa iBP kushuba imkhuba igcwele isisu ahambe nayo funeka inhlawulo yabakubo bezomgeza geza umuzi lo kade efeba ku ephithizisa indoda isebenza iqulela imali ekhaya ephithizisa amadoda ephambana la msana uncengwa nini uma ungafuni ukubizwa ngamagama athile noma uyimatanise nezimo ezithile phuma ebufebeni phuma ekuthandeni imali phuma ukulala namadoda onke uvala inkomo uvohlanganisa amathanga ulale phansi kini akukho lutho akuxatshenwe la qondiswa ikhanda ngeke kwaZulu akaze kwenziwe kanje mawusuhlulekile uthanda umuntu ubona ngathi baganga ngawe ikhona intethelelo kwaShembe hlalo ehlahleni nje kusuka indoda angazi ngoma nithi lamaqhegani wathanda khona abameli lapha khona othisha khona zonke inkalakatha esinaso lonke inhlobo yesilungu ngiyambuka nje abantu bethathana kancane bedukisana musuqanda ukugana nje bazokuthatha akusho ukuthi ngoba usuzela ingane usuyigcaba wena hlala ngentombi umuntu umazekile intombi kokuze ekhuluma uyise idabukele intombi ekhuluma mhlawumbe basedlelweni noma bawudibhisa inkomo athe nondodakazi wami lapha umntanami inhliziyo yami sithanda ukusokola uxoxa kwamanye amadoda ubuka imfuyo yawo ufuna ukweba imfuyo kwakhe inendodakazi yami indodakazi yami ngiyabona umntana mangithanda ukuhamba ngingabonile ukuthi ngimhola ngesandla ngiyombeka kwabani aqala amadoda ayibuka indodakazi yakhe yayivela indoda uqhuba umhlambi ulethe ithi ngifuna usibani twahamba mntanami ukakwekhaya twahamba uyogana ayifuni ke lezi ifunde kakhulu obufunde kakhulu avuzosiphithizelela ke la uzosithetha uThamara lento ayikhulumayo isangene lengane ithunywe emazulwini lento isiphethe uNkulunkulu uyanipanisha nini nincolile ninuka iphunga ke manje lokuthi selinenga uNkulunkulu ilokho kufuneka umuntu akubone
nomfundisi uhlulekile ngeBhayibheli uyaphithiza uthi asathi uyashumayela abagqoki laba bantu ingubo zile amehlo abo isono sendoda sivela ngokubona ihlo libuka lesikhathi esincane umuntu agqoke ethi uyenkonzweni ngani ithanga lisuke lihlezi obala lilodwa ithanga uvunule alihaleleki ithanga kubuke kubuhle bentombi mivunule hayi ithanga layo hayi ithanga layo lihalelwa insizwe efuna ukuyenza umakoti uma ongathanda umuntu ohamba ekhama ubhiya yonke indlela elindwa umani lo Thamlindeni owabuye ebuke ngibukeni bangakuthiwa hayi ngifela umkhiphe lezo nkophe seziyaqathaka ubuke ukuthi uNkulunkulu wami ingane zethu Jehova yini lesiqalekiso sichithwe phi lesiqalekiso esinjeni bamnyomleke lezo nkophe umuhle right ngiyabuka nalapha kuthiwa you look beautiful la kududwa nithi ngiyabuka ngithi bantu izikhonyana zebhisana luhlalwa ngaso zilungiseni umuntu anuka amakha amahle okuyithanda ukuthi yena noma ngabe kuthiwa usezele uzomisa nje uyabuka umfana ebuka ethi ngamthatha wazala iphutha lo uqatshenwe emakhaya imizi yadifika lentombazane la ekhaya ingane yakhe ayithunywe yakhe ingane uzalele ekhaya kodwa futhi uyiphathele umthetho Ema uyondla nje wema ekhaya angithi inkinga manje sikhona angithi bathi bayondla bazi ukuthi mawuzelwe ekhaya wundli uyalekelela makhona imali angithi ufika azalele ekhaya abe nenhlanhla yomsebenzi asebenza aba unesi maye unesi ekhaya ke aphinda lekeleleke ngale nkathi lekelela ayikho ke into akatshelwa yona ngoba yena usezeba nendle yakhe mina ngafundisa ukuthi umuntu wesifazana akabi nendle yakhe ekhaya kuthiwa indle yakhe cha ilawu lentombi ilawu layo ilawu nesinto ilawu indlu yentombazana okuthiwa indlu kaSibanibani ilawu lakhe le ukuthi noma isoka lakhe selimlobole uma lifika lana liza ukuthi likhathele kuthiwa hawu ngenisana usibale lawini uyophuma intatha hayi laba baphuma ngezithindi ngo11 bedudwa uzokwenza umuzi kababa omkhulu wakho iGomora neSodoma uthi yakhuluma umnewenu nawe indoda egcekeni umama wakhona intombazane nje masizele ekhaya inoshito omude kabi omude musana ukuvuma ukududa uNkulunkulu senithukuthelele umuntu akathatha isifundo namhlanje isifundo lesi ukuthi kube ngaze ngathi ukuhlehlukana phaka amadoda yanizonda niqhathe uhulumeni andoda mangabe indoda uyishaya yagadla intombazane mangabe uyisithithi sikudlisile ningahlali nabafana ningadla amafutha engwenye ungaphalasi umuntu adla utshwala uyavuka uyodla utshwala uyabuya uphakela ukudla dlana amafutha engweni ukuthi ukuhlaba ukudla ngesipuni usenje umhlaba ilamadliso nanga omunye ekhala ngemicimbi egcwele itheke lonke nalento kuthiwa i-girlfriend allowance la kwi-comment section wema yini leyo i-girlfriend allowance ukuthi mangabe ngithandana nomuntu ngiyamkhokhela ukuthi ngiyalala naye kodwa kuthiwa uthando siyathandana ilona hlobo lihlasela uThamara ke lolo umqwayizi bese kuneswa ngegama umqwayizi lo awukwazi ukuvela usukulale nento awazi futhi ke laba bazi noma ulala nesihlobo sakhe akubuzwana nokuthi uzalo umaba kuyagunyulwa nje ingozi enye yokulala nomfowenu ababuzani ibongo lapha ababuzani mase kudakiwe nje sithandwa sami sekuyisithandwa sakho kanti usho umfowabo ayilanyulwe lento baningi abantu abathule nenhlawulo athula athi nyabona isiso sikhula kungesona sendoda egcekeni siyabuka phela lapha ko Black Life umfana uyilandile inkomo zakhe lapha sethule egcekeni uthule uthi umfana sengihambe ngayishekha lengane igazi ngithi mina lengane ithuleleni ingalikhuluma iqiniso ukuthi cha ngenza iphutha itshela abazali bayo
uyayivuna unini sibaleke nengane ke sibuyile manje isize ekhaya icosha ubani ngoba lo mfana akayicosha ngakade ondla wona lo mdlwembe ahambe emcoshela wona Asisukuvuma nje ingane zisijikela imizi asifuni thina masifa sifika le emindenini sibuza ukuthi wakuthulelana ukuthi ngoba nokuthula egcekene ekhaya into yonakala umzali ubuka nje uthi ngani banamalungelo ahambe nalo ilungelo lakhe agcwala intaba hayi la ngeke la Beziwa mina la nala ukuthi mangithi la ekhaya ukuthi ngisho la ekhaya ngeke la ngeke uzohamba nquni lapho uzongqokela ikhindi ezincane ngathi iselesele awuwazi kuleli igceke ukukwenza lokho awukwazi mayingane ezithathwa lapha igana bahayize ibhadi behayize ibhadi bexoxe laba bexoxe ngobunqunu bamadoda abo ngibuke ngithi yake yaxoxa into yekamela unomyeni uxoxele umakoti walapha Umuze sekhala ethi nami ngafisa ukuzwa lento eyayixoxa umngani wami yini lamanyala eninawo nina Noshesogweni Hey mami ngiyafisa ukuthi kuphiwe kuthiwa kunomcimbi wamatshitshi khona angazi ukuthi yini kahle ohlelwa intombazana kuthiwa intombi kodwa ke kwaziwa yibo papa jila angazi ubani ngiyafisa ukuthi mhlambe bake bakuphi ithuba ukwazi ukuthi ube nesikhathi esispecial sakule ndawo leya bese okunye ngoba sesivala kusasa ngani zakwethu siphusha umkhankaso kusasa kakhulu amasejina kanje abalekile umkhankaso kakhulu ukusupport udadewethu lo satshiswayo khuzwa ngayo wena yonke into ekhona ngiyafisa ukuthi kusasa sibe nento esiphushayo kakhulu siphusha lo mkhakha kulesihlanu so kwenza nje weekend insuku ezimbili ze weekend bese siphinda mhlambe ngomhla ka25 of which I think ulesibili mangifisa undaba ezitha lapha uMageba asilentozane azivalele mangabe usuqedile amazi okwakha Mama Biel angazi noma mina ophazamisele noma uma Ndaba ezitha Siyathobeka nabendlovu siyathobeka nabe besilo indlulamethe yakithi kwaZulu sibonge inhlonipho sibonge nokuyithoba sibonge kubo bonke abantu abakhona la abantu abaninhliziyo ezinhle abantu abayiphethe kahle nabazi ukuthi abahlangene nayo yonke lento ekhulunywa ngayo la bona yilokhu bahlala lapha abantu abazali baba bahlale khona siyabonga kakhulu nabo siyababongisa siyathobeka kubantu abaqondayo iqiniso ukuthi alizeli ukuzobadicilela phansi kodwa lizobakhulisa libafundise yize bona mhlawumbe bengeke besagobeka kodwa lokhu kusekuyoba umphako ongeke ukubona abayoshiya ngisho ezinganeni zabo nakubashana babo ukuze kusasa abashana babo bengabi imhambime bekwazi ukubuyisa amakhaya njengoba ade bengaphambili abaningi bahlulekile ukwenza lokho sibongeke nakubathakathi abakhona la phakathi kwethu nabasondele nayo ingane eduze kwayo ingane abathi bazoyeseka kodwa bangabathakathi ngiyafisa ukuthi niyezake niyivikele ingane ngoba kusibona abantu bonke abasondele abazosondela eduze kwayo okungabantu abaneqiniso abanye izigebengu kukhalwa ngabo ngapha nangapha niyivikeleke ingane ingabi isisulu sokuthi izobathemba ngoba nakhu bathe bayeseka namhlanje ngoba isigebengu naso siyakwazi ukuthengela umphakathi umuntu othengisa izidakamizwa uyakwazi ukwakha isikole umuntu othengisa izidakamizwa uyakwazi ukwakha isonto umuntu othengisa izidakamizwa uyakwazi ukuba yilunga lebandla akhuluma into ephilayo anikele ngayo yonke anikele ngezipika anikele ngambhobho anikele ngokudla anikele ngempahla
kodwa ekugcineni kwakho konke iqiniso lithi kunobumsebenzi obumnyama kohamba hambe kumvukele nivikeleke ingane ningathembi bonke abantu abasondelene nayo asikho ke thina eduzane sesithembeni nabe niseduzane ukuthi asifuni ke kusasa ingane kuthiwa ikhala ezimathonsi ngoba kunabantu abesilisa akade besasatshanyana bethi bazonelela kanti bazothi laza sokwengula ngoba iqiniso linjalo ngiphinde futhi ke ngibonge ukukhulu ke kumaxoki akhona la nabathandi beindaba nje abangazi ukuthi bazothini abazophuma la bephinde beyothamela lapho beyothamela khona befike bekhulume lokhu abakuthandayo no khona nje abantu abavumelana nayo yonke into abaphikisayo uyahamba uyovumelana naye ovumayo uyahamba uyovumelana naye labantu abayikhakhasi laba yabona abantu abantantayo la baningi ngiyayinyanya ke vele into engincomayo ngoba ngiyazi ukuthi mayincoma namhlanje kusasa ngizokhuluma into emgcoba kabi esethi uMageba bengimthembile umbuzo uthi uzungithembe nje ungazela kabi ngumngani wakho yini mina ngwakini umfowenu isihlobo sakho ngiziyena ongakini mina mina fanele wazi ukuthi mangikhuluma kanje uma usondelene noMageba wazi ukuthi uMageba mhla ngibhedile ngeke azangishiye mhla ngenze kahle uyongicoma angibeke phezulu esicongweni angisiyena lo muntu ozothi ke ngiyathula ngoba nakho ngisondelene nawe into embi yimbi into enhle yinhle into enhle iyanconywa ngaso sonke isikhathi bese kuthi wonke ke lamadoda ayizimfivilithi akhona la nangekho niwaphathele nawo awahambe uyoqoqa izingane zawo mangabe yahluleka ukuthi abathathe omama bengane ahambe uyoqoqa izingane zawo nikwazi ukuthi nithi ningamadoda izingane zeni ikhulele emzini yabantu ezinye ziyahlanya ezinye ingqondo zazo ithatha kancane ngoba zidla ukudla engafanele ngabe ziyakudla ezinye ingane lapha zihlala ezibongweni la engadli edliwa khona imbuzi kanti isibongweni sakubo imbuzi ayidliwa namhlanje ziyafathuza ezinye zizidomu ezinye ivuza amathe ezinye ziziphansi ngenxa yakho ukuthi zikhulele endaweni engafanele ukuthi ikhulele khona nina nonke ke amadoda eninezingane nihambe nawo zalisa hambani ulungisa izinkinga zenu ngoba sithuwa abantu besifazane kanje kungenxa yenu nani niyahluleka ukulalela imithetho yobaba bamkhulu beni ngoba iqiniso lithi uma wena uke wayithuka ekuqaleni inhlamba zohlezi zikunamathele ngaso sonke isikhathi ngisho nengaqondile kuwe uyithatha uyibuyise ngakuwe ngoba wena wayithuka wena waphinde wathuka amagcika kini waphinde wathuka abazali bakho njoba ngishilo ngithi mina ke uma umuntu wesifazane wakuwaphuma ekhaya ebusuku walala uyintombi wabuya usuyilokhuzana usumfazi womuntu leyo nhlamba ngeke isuke kuwe ungakazi uxolise ekhaya awuxolise futhi ngomlomo kuphela kuba khona into ekufanele ukuthi ilale ekufanele ukuthi ugeze ngayo ukuze leli iphunga nalamachilo nalamahlazo owenzile phakathi kwamagcika kini asuke kuwe nalezi intombi zomoya owafika nazo mhla uvundla okhaleni lukayihlo nonyoko uzozubelethwa lapha emhlabeni zibuye nezinhlanhla nokuthembeka nozizotha nesithunzi sikwembathe wena uthi sithi mase sikwembathile behambe bokufunela indoda yangempela indoda eyiqiniso hayi lamadoda ekufundiswa ngabantu besifazane akekho mina umuntu wesifazane ongitshela ukuthi indoda yini ngoba akekho umuntu wesifazane unamasende eswini la owafunda ukuthi owakwaba indoda akekho umuntu wesifazane oyindoda futhi akekho umuntu wesifazane oyofundiswa yimi ukuthi kuyini ukuba umuntu wesifazane abanye abantu besifazane yibo abayofundisa abantu besifazane ingakho kunonomehlo ingakho umuntu wesifazane mayogana uhlala nezakwazi phansi zimtshela ukuthi kusho ukuthini ukuba unkosikazi kusho ukuthini ukuhamba kuyogana lesi sinquma sithathayo namhlanje azi ukuthi akasophinda sese naso kufanele ukuthi aphile naso inguna phakathi ingakho ke lokho kwenziwa yini na kwenziwa abantu besifazana asebekhulile asebemkatshubovu endimeni yokugana nabaliqondayo iqiniso abangeza ukuba beyalingane ngemfeketho bethi nje ubuhambe lapha noma ngabe kukhona okwenzakalayo wobaleka ubuyuzela ekhaya kodwa bayayibuza ukuthi le ndoda ozoyithatha ovumayo ukuthi uyigane uyayiqonda yini ukuthi uhlobo lwendoda ngeke nifike ikushintshele lapha nama ufika lapha ethi lo wesifazane cha mama ngeke cha gogo ngeke izikwenze lokho ngizofika ngiyiphathe kahle ngoba naye ingithembisile ukuthi ngiphathe bethi cha ikulungile mntanami
ngoba kuvume wena asifuni thina ke ubuye uzosithuka la ekhaya usubuye usuhlehla nyovana ngoba ixoxo ngalihlehli liye emuva ligxuma liya phambili nathi senzizuka amaxoxo yonke into sigxuma siya phambili akiwa emuva wonke kamadoda akhalelwa izingane zawo kodwa anamandla ukuthi ahambe olanda izingane zawo hambani olanda izingane zenu ngamane kube yibo abantu abesifazana abathi bona bayala nezingane zabo ngoba vele uhulumeni yabavikela kodwa ingane yakho kufanele ukuthi mayikhulilazi iqiniso ukuthi ubaba mina ufuna ngizokhulela ekhaya uyangithanda ubaba angithi yabona ingathi ingane mayisikhulile ikhulile ikuzonda ngoba uma wayizoyitshela ukuthi ubaba wakho wabaleka wakushiya kanjalo uthi wena mawusukhulile usugugile usufuna ilokhuzana indawo yokudondolozela izingane zakho zinqabe ukuthi uzodondolezana ngazo ngoba wena wabaleka wayishiya ungcono kunqabe abakubo wentombi mhlawumbe intombi ihlangane noma lo mama wengane zakho enqabe nabantu bakubo bethi cha izingane ungazenzela yonke into ungahlawula amagceke ugeza amacala akho ukhiphe zonke izinto ezifanelekile uphinde futhi ukhiphe zonke into ezidingwa izingane ukuthi izibuyele ngakuwe kodwa ngeke sikunike zona izingane kufanele ukuthi kunqabe bona kodwa hayi wena ulokhuzana ufinqe izandla izingane zakho izihlupheka zikhula kanzima zingenalutho ukhona udlanhlamvana wena ngoba lokho yikho lokho kuyokuvalela ngisho usungasekho emhlabeni yilokho ngizokusho futhi namanje ngithi mina kunje namhlanje yiwo lamadoda nabantu besifazana abonakele abenza ukuthi izinto zibe ngalelu hlobo lelo ukube laba bantu abasuwona amahlo ngandlebe bonke labantu bayalalela ngabe izinto ihamba kahle noma mhlawumbe izinto ngabe zingcono kunalokho esikubonayo namhlanje ngiyafisa ke nabendloveni amandla ukuthi ke konke lokho kungaweli ezindlebeni ezilithuntu ezindlebeni ezingezwa kodwa kuwele ezindlebeni ezithambile ezikhona la nezinyanga ke ezikhona lapha engosomathuba lezi ezigcwele lapha ku TikTok nezangoma omaguma ngithole abakhona khona lapha kwa TikTok nabo sithi siyabonga ukuthi besithamele siyafisa ukuthi nabo ngelinye ilanga beyiyeke lemkhubo yokukhipha imithi ezichitho beyiyeke le ndaba yokulapha abantu ngemphambili yabo ngoba abantu besifazane bafathuza kakhulu sibakhuze kakhulu miyeza abantu besifazane ngonyaka ophelile sithi abahlukane nezinyanga kodwa izinyanga bayinamathela sibaqedile ngebola namhlanje yibo futhi bayakhala bayaqiwula bafuna bona abantu besilisa ukuthi bezobalekelela sizonilekelela kanjani nina kulezi zinyanga eziniqedile uma kuyini enisitshela ukuthi thina singabafazi amadoda akhuluma kangaka so ukhuluma kanjani lezi zinyanga ngoba sikhuluma nazo uma sikhuluma nabantu nithi sikhuluma too much omageba bakwazi ukuvala imlomo ngoba sikhuluma iqiniso ngiyafisa ke nabendlovu engazathi ke konke lokho miyeza bonke abantu abakhona lapha abathamele ngoba bethanda indaba abathamele ngoba bebhorekile ngolimi lwasemgwaqeni abathamele ngoba bephethwe isithukuthezi abathamele ngoba bengazi ukuthi bazokwenzani kodwa abathamele ngoba bafisa ukuthi izingane zabo zenze kahle nabo benze kahle empilweni ukuze zonke izinto zizohamba kahle kusukela ekuqaleni ukuze kuyofika ekugcineni bese kuthi ke ngithi mina ningabo bathemba bantu besifazane ningabo bathemba abantu besilisa abanamabhizinisi ngoba umuntu wesilisa onebhizinisi ongenalo iqiniso lezi inkundla zokuxhumana uzohlala abuke ukuthi umhlaba uchithela ngakuphi uzothi mayubona umhlaba ukuthi uchithela ngakuphi bese uyabona ukuthi obani abakhala ukuthi umhlaba uchithela ngakubo noma kuyiqiniso uzobe siyabona ukuthi abantu besifazane umhlaba uchithela ngakubo bayakhala bayavika angihambe ngiyokhulumela bona ngenza ngathi ngiyabeseka ngoba kusasa ngifuna ukuthi kube yibo abezayo lapha kimi bezongisupporta noma bezongiseka ngebhizinisi lami bezothenga izinto zami noma bezofuna mina ngibalekelele ukuze bezongikhokhela ngaleyo ndlela leyo loyo muntu loyo uyobe endicelela phansi ngoba efuna yena ukuthi azuze nomgadi umuntu wesilisa onesekayo uniseka ngoba ufuna ukuthi kuzuze yena noma isilima esesahlula asikwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi ngiyathobeka kakhulu lena bendloveni amandla makube kuhle kithi sonke lapha emhlabeni nakwenzayo